Tinanong muna lang tinanong niya. Oh. Kat kulomalap ke onsuwa tamil chiskal. And well in taking we met na wala ko sa inalle shui kaksikin kat ke pelsinga. Echit begesna na chiskal in taga ko na rela pro in kesla. Ametikina kadinu sepe sife ke kai sie. Ko ke lensinga tosta pro e shuk molala praying for protection Shamun ngol si gas mo lalinan ke proila so kat sul kaksekin kat ke artlan met na wa ke belchinga kadini spelling na lek haklen kom shawluman kat bless you en komars poyan na yok ligina ga wa met las na ga wa sai ana ul yale tamna treskal bu shawla na ga wa in fakpe lain boy ke wo ko time zone no man kulomalap yok ligina ga wa kadinaklen kat flat na lash. Now is fetching and go pro e shuk molila kat tagam tak likie la me pro e shinge me kat define ke lani gar sum la and go liedana ma yok shinge kadin kalina pro e position pasifana lapsima kat Aske week na phone chinge. Prayer and humility. Kat ligia mo shenri agad na passage told you by the Kalkan. Genesis singalali ko first no me working along the course we Luke sapta singalali ko first year na ke singala ko na siya son sapta me ko. First singala ko na ke me singali me ko ke son. Shak look. Kita sima napnas kan redela
ก็แกแม่ลูกสับตะชิงอะไรกูฟอชิงอะไรกูกัลมียังอาฟัดนะชิวส์ไม่เชงเอลไว้ตัวในลอมเชลอักษวชียกลิกีเอลนี่แต่เอลเชลชิฟานอักฟลัดเชลฟะอักปอชิเชลเยอะเอลเชลชิฟานอักปอชิเชลเยลฟะอักฟลัดเยอะนะรอก็ทำพร้อมกันนะแม่โปรยเช่นไหมโปรยเช่นไง pretty much ก็จะต้องก็ทำพร้อมในสิ่งก่อนก็ลงแม่เพราะฉะนั้นก็เกิดเช่นสิ่งนี้ก็ reflection ต่อโปรยก็ตัวก็ทิ้งโปรย with boldness ก็ทิ้งเตะแม่อาลลอวันน่ะเชื่อมิลักกัลลิมเกี่ยวกับตลอดละนะก็โปรย in the name of Jesus Christ นายกชิเป็นนักเอวะ in the presence leadership แกGod the Holy Spirit. Ora proyo in kalam na paela. Katikan akin chuye God even katina isusta kang ngan God. Main God ngon sipang. So na ko fosno lakos. Nan sipa na akyok ki akay kat nagaproy si makateta ka ako la. Inwimat na kayo waproy kaya nga. Even kat isusta kang ngan God. Muling ngon malime kos pa ngan God pain katinara. Kaya na kayo. Nakatara masing ke spirit when God spirit sipang ka tramram kun section dolu spirit soul body siya outline niya ki when alom nuk siya may taka pegar mariching we temple also mana kat pa temple missing tana malme ko ngan sikya ki spirit side of the house where posok si madaga fosyakos kemri siyang ongol siya mercy seat suka pa tram ganyan. So in other words, God pray ke lun lalain kof siya mataga soror na soror ke signify ngon man God. Pa pray magat arang kadyan pray worship God. Alalfing lasha finchak lasha kat revere God. Kaya kokolan ngon lan God in God. So in other words, God pass regeneration. God sum ating tokshalan God. God ating holy of holy, the most holy of holy, mercy seats. Masing yok siya may pangoya siya makade proy, may kayong sinasin God. Inan kaya proy lasha. Pangan simple definition lang me proy siya that communicate with God. That communicate with God. May tigat ka na nga. Tamal siya wiyas nga. El proy ka may tlas na kayo siya. O yan na kayo wamainan akfras siya. Kat this this is our life. May Christian na mo lasha pa. That's part of our life. We communicate with God. Nakapta ko, ispepel lash ka din taka long Genesis ni Revelation. Even kat titol la malungay, arapel na kayo amni kat fela papin ka to. Na yoksben, ala yoksben pricing. Kadata ka lang humility siya nga yoksben kan kalam gala. Pricing nga fakak na pa may posishel. In other words, they depend completely. Kaya kadra, may tatakan na proy na siya. May mati na proy, wanain lalal fung lo sifan na. Tika nak enjoy God. Pangi posishel sing. Tak si mga red light niya. Looks up the me singalakos. Finkom ak flat kom sifan na me ak posishel yakla. Evin kom ak posishel yakom katla ak flat kom. Now, part of this prayer, humility. Humility siya nga neta kata na, meto limego fostoli pa siyang prampinya na. Insya wala siya skashapin nga. Tatok siya nga siya malalus. In other words, you completely depend na sin God through His Son, Jesus Christ. Na ini na si mga kateta ka in Thanksgiving, katramram kin proy, we sangkulo. Katramram kin proy, we sangkulo nga ke
Wednesday hikaya mishing kataga mulai lashi pada proyek ini kadin dia proyek lal sia David nge to katingan fa mo wangin mai proyek sangkulalas men first of all kat proyek ke throne of grace nge kadin kalam ke lakat met mi sia meeting na kat mola that's just masingan ang taga fakulon sin kat na kay kaksakin kat lai mo di kat mai kuluk siya pela issues on God. So therefore, there is no way we can say one magadaproy kya. Napangay kunes matalal niyo pangay taga get on our knees, pray na sin God with humility, humble. But completely manakayawa tagarun God. We need to really understand that. Our prayer la siya taga na. Nakayawa makadilang siya. Inuit na sin fela siya nga met fin fela siya nga pa yok siya pa met chill. Why the gata enek kat pena tang nakayawa. Kailan God. Siya la his works, his ways, his promises, his purposes. Pa kaslan God reveal na siya siya. Nakikita taga sisis siya ke kaslan God. Ngon lang kati point kat nake proy las nga na. Kata proy in fact kailan God na sin pangamol la siya kadin aron na kailan God ke mol siya. Etila ewangan le o yes siya makataga siya na syukin mo. Man pangan lang siya. Lang siya makadil siya ke when natal. It is not self-gain, self-centered. El point na siya met na kayo. Siya. Living community na kaya o yes siya makataga we met las na kayo. Ningin na may ngan siya. May katliya compassion. Lang siya kaul siya taga finsiyak siya na kaya Jesus Christ. El taga molil. Kung saan nga misyo asin siya nga siya may kek na siya tamal triskal ka. Di na ako na nagatagalan na nimit patle bangay focal bangay makatash kaya. Inan kaya proy lasha. Kadalita na o yes siya matagay kaya asum nga riti siyem sapta ako fos on course. Silbe siya pita sa palme ko on course. Kan riti siyem akos. Ayil siya long yoklena ke mainge mas la fact kadel lan lo siya fulang el esang long na siya lo siya full bet. Cashing the fact but he give more grace, wherefore the scripture said, God resist the proud, but give grace to the humble. Kadin siya betagal diyan na kaya oyen siyam sa kuwi mit masam from arch oyelu arch molu. Siya daga desire in the law of the Lord. Siya sumukay malanfel. Malanfel Allah, malanfel sa kawul. Siya siya na lakalim. Na mit na kayo mata ka ukay fel mit talte na talin siya like matalte na ini na mas matagay akalim yaki ke Genesis 3:15. Taga ke son saptatulu washingalon kos. May sang si man tagan mole la makuluk lan fela. Masing pa yok si pa mi taga din full la. Aule ki shusta kang lan kan. In kayen may damo. We're good enough. We don't need that. Na taga ngariti siyem sapta kos ngatang tanam men pachil. Para malal siya dan. El tagan ko siya la mapay mole siya. Kadali na ke siya pitel me kos on kos akalim mi pa ang. Kemainge ko sin si fan nak full pep ko was. Ye po call on God. Dahil fact falat ko was in Belfal. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Inan ke proy lash. Man na yok siya ka din kalan kelan. Men na pay siya nga na Philippi luf. Fossil. Fossil me kos ni kalikos. Akalim na pay posisyon siya. God sifena in kat the son. Wala na ka man na kayo.
ay liki glory lan. Eldagan naman much to serve. In obedience till som na fin shakshin. He'll humble himself. In obedience, nage faklan God back. Na vinga treaty for share ke Filipayo for share na ke el humble himself ngan kadilak for chile weapon of the go ke kita chima Trump from kin ke look. Me look sapta singal aliko for singal ako sing. Prayer and humility bagatashken. Prayer and humility. Na morning Christina full pep Svena akposisyalye kom. It's part of the deal. Kati taga mga poligi magsaya mo. Taga din taga mo masing itafong na kat musda na matana tisamra mo. That's false humility. Kat sisista kaya ngon discernment me ngeuta ka din di matafong na kadin pen mo ito na kaya mapay silan kat. Kat tekain taga na ukay ito na tafong na katukay na maguna mo tikay na ngan. Wangin maaari kangan. Satan para o yasingan. Humility large kadin takaleta la kadin na God. We completely depend on God. Nakadin na ra shikarak si machicha sa rala. Filipa luol may kors nga alikor. Nanak singin anin ko bos. Siya waya pa anin Christ Jesus. Siya kel mata in laman God. Tiyanan ka tamalal wena God. Siya in shukok. Ay chifenak posisyalya and nakumang laman siya met kalansap. Dahil orekle in laman met. Eke kunayak yakil wena siya met el chifenak posisyalya el akos neke misya lan shaksi. Paano ka doon proe? In fact kulon singkat dagat met kuluk. El taga posisyal la naman maita wangan makudukwa el taga naman maita Emmanuel chima from Kenya. Eke Genesis 3:15 na pataga manak lege New Testament na Jesus Christ pa nan from pasyam rock chima taga ke siamungul chima ka taga from Kenya. Inan ke proy. Na kekat dito na ala wangan ample humility ke makadashken nakadeploy na kate ak mat katla mangkat for ja having kat taga ken shifal like mana yok shibenan ke proy inan ke proy la sa impel na ke wa samram kun lom nuk kate samram kun po sok kate samram kun yot sing kate li la David ito la distance for ja little na pa la pia ka sa wali taga ang ako kad inay mo na David pa el boy sukyaso ang ako kad mit ko siya kad siya lang naglagal David ngayon kad ina na kyaso ang God ngayon na yok na kema katita mataga utak taligi matlas ko siya Mama ilya badash kenge inan ke proy lasha ne papa talikuyesh mukul force matain force matlas ko sana kayo. Every single person, especially if you are 13 years old, taga ito kaslang me ito me pay liki sa daw. Yok na even kung papa siya ne siya even kung tuk force siya miseng long ma ikat na siya ko sa nan mission ne kada loin na kat somniki oye shima akalan yaktari. Bible chinatas made fast na bay. Uta ka keme, Bible na kayo uta ka ngan kat. Ashiben luti inka inakshiwasin akda yamashiwas na sinmet. Ta metlan gadin tuna ka metlan gadin akula nagarit mo na kayo saklo. At kailan ka masing inan unpeke proy lasha. Lain mo taga
design niya ginis na ma-phone siya maudago ke 1852. Translation siya medrek lang ko siya. Mawusi. Phone. Nakatlong besam-sam masaya ngayon. Tiksingan mo siya ninutiyang, papalingan mo ta, kan mga nori, there's a general knowledge after that. This, masing tinori, makatanta na mus na naman siya. Fashion niya, eat nga ulan naman siya. Katli consequences makatli, pang foretelling siya. Foretelling siya, tagal di masikya, ngayon akas makanya ka. Tik na, tas nga tlik na mas mo siya, tlik force. As force at one marathon naman siya. As o iya, katli nim lang tlik na tas nga siya, reaction. Iya pagkatas siya. Nakadin, daka, mawangin, katwona, siya pala chibangan. Humility siya pa kadin ng actor na, may kanmen matching. Pati fidel da karon. El mata kaya pel kayo, pel el yalal, el pangnas, katas kaya el yalal laps, kadin ang pangnas ni katingin. Waning mapay, efin chisir el wang. Na chisir el wangin, el wang na ke 2002 na ke lang siya matagat na siya mo sapan mi kostong tolu akalami. E kaplan misle. Len siya na matalyo ko sin mana kayo. E karanganan. Manuwas, nankawas, manuwas. No fonta in wang in maeta. Ke lem las chises el dako. Kat nta sano len dako. Kat nta sano len dako. Kadina continue to pray. Kadina kadin shook na mapayalan kat. Mata ke malan kat ingin. Ingin I think kumliya na structure ya kitari. Pangay film traklak and mood. Structure ya ki mga tang na fashion paus kat. Fashion, sam lan may paus kat. Jesus Christ. When pangan force si mga ritipiangan. Dahil strictly isla section na closingan. Insin ba ang ka pray laso. Payapal si makiningin na ngayon, si panakan na yung na, inalya anxious mit ko siya, mga yok si pang, yan ang lap siya, nagaling humble ourselves, come and pray, kanaus na manong, inanay kong bata. Payapal siya nga makayin na, lang sa siya singawangan, soul. In other words, holy of holy singawangan, section na klo ke temple, kat pa temple mi siya. Patisay ni dakle. Na paragat me fingom nito na chisel de gaklam el pa predin mol el pa kalam na lanfela alter finsan singan pan furnishing tolo an ke section ak closing an sipan na ko Jesus ka disel la ligima na trano farin maling lula kat or makin me ling mata siya original language ngali na pa catch up here. Ito ka read lamang. Siya mo mulsi ka read la pro like. Tagaling kalam ke. Lamit ko siya las nga ito ka nikun pang katasik wal shetan. Kadete play me mo ito. Shetan bang kadete na kadin pang chijel fa na jil Peter. Shit Peter complain na jil Jesus. Jesus nga dang na Sedan fast na tukuk. Elang si pide. O ye si masedan el dagal lang e pa kat na kayo nga kalami pianya. E fin ko mukul fortune time fortune ne si papa si e kun mat ko sai we have every single person have that responsibility in. Kat na kayo every single person. Matway 18 and up. Just put it that fairly. But we have that responsibility as individual created in the image of God. Yo na may Christian, may issues na kang lang ka. Into ya kaksuwas si matching in. Narinan ka proy larso. Kadina in fast na mit. Rada proy larso in the gonna unmat na kayo wakipelching. Na manas. Kada sum proy kipelching. In kaksakin God. Kaya may kat na siya singin ng kalamiyak na pwede na
Got so many gimalan God, no? Kadinan fulok na. We need to humble ourselves. When I do chronicle, it coaching a lack of telling me. Do chronicle, it coaching a lack of cut pro. Papa got all your shoe cock chicken come on the kayo. Got kulo madlap ke phone chisom ka lane chisom la nage belching. Got in the go. She's been a long cast mong my the ke sham sukung. David Elita la wang na pain kenegin mo siya. Papa na shish metlong ko try na kayo wake belching. Kagat ngat na shum. Ito la akwa ki shum belching. Kating ngayad ekang alichi kong. La wang na pa kat wana kong. Kung kat mo siya fun. Kung kat la lepram. Kat la shake. Kat la shake up. Kat la met na kayo. Wana kalamya ke kas mo lom kong. Rela may ke foko. Mong yang. Ke mong ngom jiven. Kung rekat lang na kayo in la malo. Kung kat ngan siya. Mana kayo taga akwa ki fall na ke kalom lang na mitlom. Ta il siya katashik lena il daga. Tasok ta metigi pena kung rela ta in keneksu. Insang modigatla. When David il daga kalimya. Rock. Yo when she makadali kalim ke. From kanal Jesus Christ. When of ite she masam from your kitchen stolu singal mikos. Kumlang she got. Kumakalim ni ke kas molum man na kay wakan napnas na ke. Siya yan even got blaspheming ke Holy Spirit. Siya bagat tilal ni ke wala tum nagamodin me mo eternal placing si makum promise ke John 3:16. Rapa bagat tang ke pelching lalal funi kom na paela tena accident siya din daga na room. Konditi ka siya kaya matlat na kayo. La kung kat nanak manas, kung kat long siya, kung kat pakotin siya. La me siya kadarala kaya. Kaya fingat sum na kaya footprint siya matagal kaya me enyon rak. Kasum pa na metigi, sum na kaya 1852 na kaya pakotin yoklong kung sabay mga missionaries. Inu siya gospel. Crucifixion, death, burial, resurrection, ascension lang Jesus Christ when na doom. Siya kanawis la, mi siya, makulit na kayo fell. Natin kalam kaya mana kayo kung te shukya min kung di ka through your son wangan ma kuluk yoron kung di ka through your son kat kulong mala namanas hakfrasashin siyas na kayo kading kalam gela tafong na siya nga kung di Kometa na pa when na lukron girl sa tay ko for siya lago sa kaling. Kaling po siya la taga kom seek your face proy na siya. Rogatoro when na kumakalim niya. Proy la siya sokat na room ke pelching. Kung alay kilkat taga din taga. Fakat yak siya kumetatar. Ako si siya ligat papa. Kating fulok na room. Wangan na pa yung kanig siya. Kung makain. Pa yung kanigin misla. Pa yung kanigin mo. Pakon doon yok lom. Long ka lang moment de doing we got. Nikin na gat fulok na room. When na price la lesika ya. Kung si batafo la wangan mo pa yung papa.
Kung long broilan mit lalal fung na kayo. Nga kustin na kayo malong papa. Kung promise. Kat kulo malap ke na kayo. Lakat som nigi kung o kung continue inusia placings after placing kailan na kayo wake motion. Ragat na pa kadinis Beijing fa kulo malap. Masimit kulo malap kinekin mo na sin fellowship. Siya hilda ko. El promise. Through him kung promise na silos na kayo was lalal fung ifais mo na batba. Ragat kulo malap ke. Kung siya ang ministry nito tu in fact may tanda ka na kaya ang kanagin modes. Why na create commission siya mamakalim na gamit ang lalkus. Kat proy fakulong na siyong kat fakulong na siyong baget siya ulash. Our biological family, we be spiritual family. Na kayo. Church lash. At lalal fung US na kayo. Kat kulang malap. Kat kulang malap kaya may mongonash, may nimesh, or malash, kat kulang malap. Kat kulang malap kaya financial placings. Ni kaya fitness, well-being, belash kay si. Kat kulang malap na siyong pap. Layla ka din stewardy, litigat papa. Kasi kat, taga din stewardy na gato ko siya long fing fellowship. Kadin, teta ka self-sender, kadin ala, or awan, at chisel taga, kat redala kaya Philippi. It'll become one of us. Never sin as a servant. Neke na som na fin shakshin. Inakosten na kaya akwaklong. Laylain bangaw yan. Matalav na kaya wawiyas finan ko siya ikapelching. Kad ambassadors na kaya wala na lom. Na kaya toko siya lang God. Layla ka din molin lang siya, molin servant. Ito la pelching makat suffer as we moving toward. Kad hindi mapole la kalim niya. Katik ko. In comparing trials ka tribulation fin mold siya nga kaya glory siya makatuntasan. Wala na siya makatuntasan. Raga true kaksakin kong baba kaya mga kayo wakat kulo mala. Kat po kaya matlash mamtay manaslalos matmas tayo. Akaya kat papa. Akaya kat siya akes makinyikat kay sila yung room wangan mo pa. Kung pa master of healers. Wala kat liya wala na mamsang na siya tamlay si Wiyas nga. Triskal check. At kulo man lang kat siya. Lala na kayo kat kayo. Kat po ay kaya siya ulat na kayo. Siya ulat siya kila na masom digigat. Kat lalal fungi coming control kaya mana kayo. Akaya kat matlala inako lang na kaya pangfulat. Kayok tigin na kayo. Kaya Jesus la som. Kadinako lang. For laulia kebelching ay Jesus tagang ng God. Pangakelo mo. Kat kulo malap na siyong papa. Kat proy ka matlash ngayon tuna ko. Itala kong wikat, you will never leave us nor forsake us. Kat proy beke. Trik natas, matwiyas, matlash. Kamat na kayo wafing fellowship, masyat nam takik kikiap lalchetan. Ak for siya sigat ka din vlog na room kipal siya nga papa. Wangan mo pa yung room. Interfere. Wana kumara na siya Saul. Ikas na Damascus. Ak for siya siya na kayo. According to your will, papa. Kaya lumpa mat na kawain mo ulan na manas. Papa, mana kayo mga dasam-sam kayo. Ninak kayo mo ito. Insyuk kumimpel na kayo. Katrue kaksakin kong kaya. Mana kayo papa. Long prayer lash. According to your will. Kat proy kaksakin kong proy kay nang Jesus siya matlang was kat proy. Amen. Amen. Kat kilo malap kay proy lan na kaywa. Kat daw siya la tamalay. Treskal. Lataga. Akin din matlas na kaywa nga. Matagas. Di kaya paselo. Sa kurs na kaywa siya sa naske background nan. Lataga. Kakun mana kaywa lataga siya me. History, historical context na kaya book siyam na lead up na kaya siyamon ngulchi. Fosal kus pa kaya nga taga kataya na
toko yang mana penagawa leta go ship punchline naga no ilong chilan kat kat flock na dito we go wasp ragi belchinge kulo malap ke prolan nagawa kulo malap ke aslan na ujalat kamil cheskal belching Nagawa na siyos nagawa kaksikin kat ke maulas nagawa kikat kain civil beta ka matayang nagi jas matalal in kain lut ke usain tam lausa kulo malap ke pelsi makat kain kain inge ngan ka nakalen ko usmata ka pe me sa posak pasa inwala pe greetings la kat sa sakin na po o yesinge nang nakalen ko tanday kenye Charlie ngay fakla na ine-wash kada bat ka kasapla pe inakalen ko wash tamlel westernary from konak lamalap pe ki asluman na Marcel Alakamis nga nakalen ko beta kaluman amdal Lisiana Albert lamalap ay pe damdal Shre Klein ang bain kom pe akalen kom amdal dal be well backer pange met ka national was ma digia was ke chat box up. Feel free to do so. Pinash ma si moklegen jo was coast lang si should be share your rush. Na in wina ikasal dam na lipa na nagipray lala. Menche wo si batash kenge agena academy na si was la. Awela lin balaken inche wo Yurin kat me mista pa si ngan kesipin lutut kunyan gastan gata. Na si mainan anke nanakla ringe na kesipin ma kat akilin ke unrest masikyak misingenge. Siya ina na pel na kayawa kat prae kat pangetap na nagifloklan when gulan din gat when si fan nange. Event si mga kum ene na kadin ale paikle na kaya pa nag-rapture siya nga. Nga ko may fin miss rapture siya nga. Ene na nga ko minesta siya pa pala natas. Itala na pa Genesis na Revelation. Na ito na pa ila may sikya ka. Mayin, tiya may fushas pa sikya. Fin nga ko miss out ki rapture siya nga. Na panangara, kalang bawdan ng kata, ilamala o yang naki pangamasi big fan si makom tatabana narang andikiye ina neurosh fasiluma makomin ka entawak na nanga nakiya andikiye ka chata pangasi fosma ena ndaga irukoma si destoni ka akos fasingal dolo ni kesingal algos konfin me matawak na in nanga ki mafakkengen masingan akalimila met matam liban el praikenge matastiki katne matalal fungia ean in kalyakla pesi rapture singa sikya ka kalik kalyaka na elosino ko mang nuktukin wala na lan Christ so akosyo na yoro ke pukanyang si na oya singan papa na fulokunyak me Moses ke kalyaklala nage finoso ko ma Jesus Moses Elijah na inner circle lala osun ke meto saptas ngalit kosngan pange wala na ke blendan gata na ako minsak na mole sikya event singan ngakamen ko ang nuktukin wala na lasha ana Elijah kaina kin suwak nage pukanyang si namasingan mana yokshi evine umganda fula study lo man ke sidestonika ako singal dolun ke singal alkosh shamsham na sin maydin lom si man ke oyesin mayen takalas na yeneng yenga katte da ka mana machin da ka click like ka oyev kama mol singe in molala connect na pa mol mabat pa da bat ka kya
Na kung finnan kan ke sham lal dam lipa na sesa kumin liye ini kekla na sin metalal fungisi inka en itak yang revelation na ke somnin singa liye ma singa bangon mo den som aksiwosela ke si Tesalonika saptalimekos faslongol dolu padka sham kune si section nga ni takle ara usi mayata na sin mayata naranan managawat kalya misinga katana kadin no shama sal ma anan alena glugoyen ma kadaske agik pakoten lan god kelikesta na silnge pange articles of furniture doluma el sham kun mo itakleli ki section singa they bain pretsu ma lof singa luo represent shuf singa luo bread in mold coffin mold itakle na ara itakle pe na ke golden candlestick light of the world na altar of incense nga kom dilema may kayang si na sikim nan ka na ke mo lakoma ke itakle mga nara imagination lakoma kat salalingin salalkam conscience lasha mega being conscious of ano ka din unconscious ng kayan bela na reasoning lasha ala swalel ala paspasle malyalalan met lasha yokyogele ashikeni lang siya by affection jing kung ganitong ke Facebook limang bangan masih damle jam liban jam ke ngake witaon chapoan na pangsing mai esom na sin met kolya sha in loang when translation si mau si bible color brown jing and iladen replica si penaki marshal si ma rekla ke 2002 ka distributed ke 2002 mana yok si bang kaino yang convin fast aliliang fasting laman somna rin God in pray na chondolu vastolu vakla nga convin day sustain ngon na kumeli kumetes spirit lan guys simut kalansap ngeta na ilal mongsa ilal siyasafong kimamawrek ng sila ilal tuyak luti ta anain asna salalkang kufla leksyon na itol na malgifaka amalan ka ta mana fasi naragyadat ka siyam nage siyam nge kada approach siyam nge ta na kada ta kaliyak la kada na natin flok nage fasi malakyalam na siya spiya nge ke luto mo de tolu fasangalan gos gisngalit kos Bible na kaywa taka ke ngonlan God ashibain luti inkai aksiwasye enakataya masiwasos na sinmay na panganan sima taka kuminsi kasensiya kinla mesiyela nalan teaching liki preaching na patakangan inakataya explain kikum teach na nage-preaching pa kung inorek magin kastan kata perk nan gan maita moklelo sinsum nage-mapay maswas-was na when scripture indefectible you cannot break it kadita lama fakya ke scripture epayin na nitok kashaw fele mawangan legastan ka de anitok mabatbat nara kikatakan siyam ke siyam nge siyamon ngul siya siyam sa kumalit ka na kiyadangan taka siyam ke siyam siyuklam ngal nge inkain usiya na siya sipit siya original setting ke siyam nge iltaka na ke arena na ke human experience nara pegatingan pegat lalo pegat asure giasure
deep emotions lasha. Na Samuel da ka nga kung balagin mange na wangan na siya ka sum na we. Yurin kat mo kay fun. El pa usye akfonye na kaya siya ma-foit cash nga. Kaya human foit siya experience lasha nga. Mga ko enjoy ke fella siya nga. Pana Solomon el fact nga. El siya makasha bimit. Lalmet madimit. Vanity is vanity. Mali strong den el mali strong den. Ratamlar lipan el kasta piya nga ke. Bukuikulan met siya nga. Lamet penalan church siya. Fong nag-program payok. Kat som nag-uniform. Kat som may kasha. Agad samram ke temple si ma as nga kung pa temple si nga misingi. Estimate sila dam lipan ke life castash ka tayo castash matakamita. Katayas ke met singal lime kosma. Tausin singal lime kosma. Average, po park sina. Kadin pay siya mga singal. Nakalmi yan namba singal. Pangan pisin temple ko siya. Nadisyon na nan kala. Temple ngan. El masya ke pay lang po kya. Maninan pay lang ke Jesus Christ. Nara pen makataka na ke oyalas ke human experience la siya. Katsum na yurin God. Ana ke siya po siyaksi nga. Sum nila nga. Pangan verticality siya nga. Nara in orela na ke oya sima mansam pasipugin me lalmet mga soap sam na sokas Ecclesiastes onol solman pangay puklime kosma poetry ka pugin wisdom lalmet met ke ulayang matter natas so daga na si kom ka din dila finsamel verticality Subon saksi na lang narin ka at na soka siya ka relationship lakum na sin mo ito. Horizontally. Na darala saksing suko. Na panang ara pangan buklime ko mas ma poetic. The fact na experiential. Na ke collection na kasam nga orekani in masya Ashi prutitle si dasang nagifak mo, Tehillim. Tehillim pagkasiyan, kanya pa praise songs. Nagimat Greek, translator lang mat Greek nga Dasang inesi salmoi. Kalman pa, on ma, edalorek makun, string instrument nga nake. Nakumkain, somli, authentication ke siam nga kumgan liyak ke samram kunyak ke gospel up kumgan so ke luklong lakot fasang lakos hindi pe ke mange so siam nga rek maganyak may kaksak el aleta ko in fact inner deep feeling lang kasi asyam si uklam nga ul bagi people natasha na Katapela, kumali, anan scholar malutut ke pa nga de refer na ke siya mo Book of David. Manin kayen siya nga simla sil David. As siya mitngal dolo pa inel likiya ki keo. Siya matena likiya ki inen mat keo. Katikiya na mo anonymous kawan papatama. One author ke. Na siya itngal dolo ma David mo siya nga pa siya tolo na ke siya miya. Siam singal siye nege tol ngol luo. Siam tol ngol lakos nge angal siye. Na siam suko matutut kyang misinge siam nom ngal siye nege on ngol limeko siam on ngol siye pakate makya. Siam on ngol lakos nge it ngeul. Al ngelon kors siyovuk siye. Siyovuk tolu. Siyovuk kalkos nge siyok singeul. Siyok singal luo. Siyok long lakos. Siyok tol ngol siye. Siyok tol ngol tolu, siyok tol ngol laikos, neke siyok ang limekos. Na, asap,
pasifin choir lal David Samasta ma singal lu Samlam ngaul Samit ngal tolu Falaniki al ngal tolu Talik na alkorang Samasta ma singaul Sama ngal luo Ang ngalakos ni kaya ngalya Al ngalakos ni kaya ngalmekos na al ngalitkos Solomon si mga kalimipingal Samasta samit ngal luo Siyok long litkos Eten samasta siya mal ngalya Eman samasta siya mal ngalalkos Moses pas masta siyam sa kumamatay mito. Siyam yangaw. Siyam sa kubangan pa kalimi. Lucian mo lakko mo. Fakla. Kifos ngawlan mo. Lucian mo lakko mo. Yait ngaw. Na kung late ngaw siya kung minus siya yama kumaskiyaan. Ka pingumalakay lang. Napa fakla. Conventional ngaw ka yangaw. Tagasinsya ka pa. Menge kum kanorela. Kat matana pangat pa si magat golden years ta pray na sinkat tapan da kita kalala na pangat pisin siyam me tako ke distribution singa siyam nakayawa ma tena akademiyak na en siyam lam nga udel wangan author ke na central message ki siyam pa kaksak na sinkat appreciate the Lord Kikadata ka samram ke Sam ungol siyam singe kadata ka na me samram gunyak na ke me na itiya singe Kipel si ma anain kademo me metsi ilpalakin mo analen manasla kafkama payata kata sumanyak na ke kadin analen matawak kademo me fainted Nagi art manasla na naklalan kay lule el sugok me and then buklewe ka monglewe anen pangan masimay ta ko in kain me kading ngeteng liina ke shams ko ngayon na kumpinan ka nage ula singan gesa sima ngakita ko kaya ngayon asuman jilda lipan la na kumli ash boxer si el daga line sugar ratio bela no vumba long le meko she of calling out na fight singe orek finen merke na met singe fighter na fukugo ba singe el daga panama me na el sugar red el ocean mette elko na daga silal dok nge el daga the result ka siena na fale ne ana le push le fusi wal sugar ring mama takka el ko fla lang na darina surrender manomas na ifo nga fact casting nomas kalme pa no more in Spanish na nga ko menon ka nag-cleanse up si mga kumaskenge kingakom ekin met cleanse up siya aspe mama takka men mayun si pang inakto toyo yale kom nag-e-fashi na moral compass kaya katli na ki kainin oyama meta rela kusyang lalal fung ilasya mamait fak ke Facebook cash kain oya pa kanin da ka kusyang kat na pel malu pele mangi akat kapen fak manomas manal na kademo me mangi alen wangan tui lain da ka na kumpetsela la David el menge sikyak na silke pel singe tausi arana len me inge na mot kama ilalen loistiki yan si malin na nashwe apayrin ka at elulle ki masi mataka kshangal kamamataka na yorola nara kadetala pakanten pel magatlige siyam mga taga-kalimia kisam dahil nga ikanata ka pray on behalf of the people of Israel madal karang na sheep madal shepherd siya nara pangan mga sikyak na sila na kumeli kayan siyam dahil nga finisamon ngol lukon ngol toluma
Nataka na siya mo ngol sis ko mga chamram genge. Ongol tolu. Kumelita na personal art lalapa. Leksini na anayin kas lagi. Presensya am sa kong Analen na being overwhelmed. Analen di man na siyak lail. Ay lule. Na instead of praying for Israel, ingin at prekel si Fena. Nalito la enlan gata enna wula na shwisi. El experience tari o ye ngi. Na kishipenel ala na totoo lang na panangara pausi na sil len ganda ko rela pli lala leksin na siya kifut belsingi. Anayin force nga la sila lingan pro na sin kadin siyak sil ke kasha. Kaya no yang pataka na kaya. Nara kita malipan lata ko in samram kin stand sa alkus kenge. Na kung siya na siyak siyumla kiko mekin met Christian siya kain mo loman as kain bel makumpala mo maupenganan wangin wotyak landa ka na siyum. Naksinsiya ka ba na mekumarake. Na fin pa kataka ke week masinga samram ke iplan kasha mataka ke pray na sinkata. Nge kung pray safla na sinkata. Na kung finnan ka na ke no mas silal David nge. Elfin tang pray fakshe visyak sinkat. Nge kung palama kumurakain tang singe. Alena kaskin temin kain. Itala kung completely helpless. Na kilta ka kataya pa skinan ka pela. Ki David elrela kasyel na sinkat nge. As kasinulay lalal. Na kisaflaya kung sige lila. Ilmatana ki ulay lalawan kaltiyena. Na pangay ikesalak mga takangan mo. O kakinpela na sila tamalipan ng taka. Dawak ki siamon ngol siya. Klamala. O lipan, kala na siya. Kulomalap tamal treskal. Kulomalap ke komusi pekano wuna ke puksham. Puksham wana makalamina shamshok lamngaw rala na ke puklime korsa. Ale yokshipen kalam tana shimle yena pakantin chipa shimle. Ikatan sintik na dingat ngan smosla magal palakin ke mugula lusnga. Ara gadeta katana kumakala mimo me shamsu kuma mata me tataka ke Moses shamsu kuma force me tataka katana from 1400 BC na ke 5 something yeah fuku kata in mashlo. Sham kuno yalan na dingat ngan. Na ngata ka sipa na siya beyond ko machine le met ko sai ai sa mata siya machine when mga fact na pai me oyema taga beken na clash kai shi nake oyen molin lal fun lasho nake kayo nake ngan kain na nake wang ako me taga na pel na ya si lal David pabang aga deta ko right la shamun ngol shi pro leke nakataga ipshiki Sipe sui kaksin katki artlan na kayo sipe na kalbuni si feshi magatashken Roy inchuk molila apang me read that kanu siya na ke slide na naswiya kataga na read long tongue lock oh God porong or proy lock for shime da pangan long tongue lock porong o proy lock aklu akalamyange liki shafla yen fela ngafa pang nashu ke inshiyak malalla kolya na ke yot wen chef flatligiya
ta kom sienien molana shik sia tar kaliki metlokaluk ngafa matain lom shum mapatpat ngafa eish nien mol ye lulin po sok lom Selah fos limegor na geon gorak kalamyange ta kom o god kom long gashin flaklap kom she na shik usulalo she shangen geim kom fa aklo shimolan tokosha yelal efa oena full bus elfa mata ye matan god mabat o gala langkalang apaye o akula langkalang apaye tamange fa molala shafla oinge ngafa on akaksakin mabat ta ngafa kain akpaye kashin walang lok len nagawa pangan marit lasha kada ushi lokon manni ke foshimit ngan akula tukuna proy na kataka ipshishikia kat proy Papa gaslo mol Leila managa wak fashe ke belching and glorify you mukin in fact pakotin yoklum na shin fellowship kat liela David elashke situation na eliashi ay lalal funiko ito la kumpa refuge tishila na shish mishing ganigin mo so fun in iska teligima elia kadashkang e pa Jesus Christ the rock kat kulokak sakin kong Kainel Jesus kat proy amen okay kulong malap ke cash moon machibatago in akayikot ngena tatago akatiye takya for shimit ngan ona dakyalam ngan proy she by the gong me David el Australian lap katliena ke cashingan malalla Kensiak malalla foslu japangan kadin dia na para bang please cry for the distance age shipang el cry out el tong long tong look oh god porungo pray look lagat kay ito na pala siya David ke mo lalo kadito la oye forget mata ke mo lalo el tronak panay inimea na ke liang me shepherd katli kapa klal katli oye shima kadal spella mit pala singan el bishela non tilia el na shuldatar kadali pena ke patatla na ke somnikin shok magatli na ke me pechipa katli na ke oye mai unie pe mugulda mal pechipa katli oye no fon katali shamram kun cham nam ngal chipe katilin si usil David manel ta ka kingship ay that's just a complete picture la oye forget David elashke mo la inchi mashal shalan na pail ta kana ke sham nam ngal chi fosngal ko akal na pangan long chi silan gat kadindi na ke oye tinalle academy club ye background jinga tana elito tari refuge elito oye ma mai ka shala le to go we me ngom kain tun jinga li na ke tong chilan David nga na ke
initial na phone na pal so mo ba na ngay tang na siya flael ta ko ke initial la lal fun pedar na vinga ti na o ye si ma o mas kem chenge ka ti ta na pa la wana ka din na shu no ye o nga ye nge ma ka mong ke pa palang wana ka ti na lio passively ka ti na ke maslan mitlash ka tam mitlash ku shain na ke fukune na ke o ye nge komne ene na ka din de complacent kat mo bu na mana ko mo ene na pa ka din di ka ren na ke mo ul chi mai sang yakin chi bu ye ka mata ka sham kin pel bol al David na ke pel machalla mal ta na ke follow na ke inche pa ye shi ma ka sang yakin chi bu ye ka nge na ke ma katte ta shikyak finen ko shai men panang o ye shi ma di mo shukya met las ko shai ni nge katte na inche pa ye agat ku flan pang ke inche pa ye pang chilan elita la pang na ye long tong lo katam nishin chi bang wan ma bu klaro le ta man ke they completely know everything elita time I shikyak in the next 100 days even elle la katinta shun line show to ko I really amnishin chenge wang na pa ma kain book la yoro na ngala la fin mo kada ta riti for shayangan na ge sham sunga ta na elita dari me la le mong elita dari la refugees ngan ta ke yo chingan mo kay na elita la wang kya sha shayan ma shi ma ta run ka mo kay na kan min fa ba it's complete na shi kom kebella David it's progressively moving toward para yok shibagan kalam gela even got mo sham shok lam ngaw ngan in matron ye 1400 BC na ge 500 some ya fu ko da pa shim lai me sham shok lam ngaw ngan no phone progressively moving in na complete men for kauli tar shilia ki kaslan ga ge me revelation sapta long lu long ikashia shaglu confirm me long lu na sapta long chi singa lia shi ka ka singa ridi pianya shaglu sapta long chi fo singa lia long lu singa lia shaglu long lu singa lia Kadena might finish la cash ligi cash in books lan pala shinge kadele fa ish la usulal ligi shaklan mol ligi city madal shashim lane book shinge progressively moving edita tsoka taila pia yot wen shinge edita refuge la manel experience kin met ngakom Fingotalla Pellash Genesis Revelation, we're seeing the whole picture. We're coming in proclaiming throne of Christian when pangulay lalangat na silos na kayo sila lalfung. Fosi mga reading na mga kaninda ka na kataka full complete masing itala pia and kadapang long tongue lock nagka factual David nga nagka mawul si mata ka na sinmat ko siya masing ito na by design. Itaktaga din dili machine. Kaslan God, kasham nga yaya fukuta. Kas mawuli nga yataw si jalang fuku. Order ang ngaw basmosla. Kaslan God. Ke ngonman God. Wana luto mo ditolu. For singalong do singalikos to God.
Nga kung kanta ka liya na distance calling siya mataga. El crowd na ke. El som refuge. El som kain. Yay kain ya wana len. We shall land far away from God ke. Tong jilaling. If nga kung taga na ke. Tong siya mga kuminanara. Wana David nga na. Matafong lelan. Chuka dine misenge pa kadinan tong kuningin na. We need to face it. Complete dharma silang kat nga matche siya taga isla. Na yun na understand. Siyam so kung effect ma David el tong. El crowd na singkat. Wana lang somniki. Praising lang God. Nalpang tong inflok niya klel na ke. Yotchen. Getting it mold. Dikia pitcha singan ke for siming. Mawin galang kela. If nga nalla sang in siya na ke o yesinga. Katita la kat somniki ba malan God. Kat somniki wanan ate sima tong jilan David nga taga na si ikat lang ang nita na we're in that same predicament na ke ma-phone na si mga kalamin. Siya na sneaky reflection phone na progressively moving toward na ke ma-phone na siya nga taga na Bella David about champropin. Bella Kuma 2025 1850 to 2025 phone la. We have no excuse. Katita masing ito. Katita la katsong niki malan God. O katita ka pala, history lang ko sa 1902. Katita la, wait nga takim mapayesimit. Arsh. Milos blocking wodiki. Makatiliye sikyakinin. Katinta ka na, we have been complacent. Katila mga katina pang wana David. Inchi ba na follow na kaya presence lang katsi. Katat samram kin broy. Kat samram kin humility. Katliya na kaya luk sapta singalali kos. May Pharisee singan. May sisayangan. May Pharisee singan mo. Kulon sin katla. Ngatin awan na may sisayangan. Self-righteousness. Pakadas kengin na. Katsamram kun toko sa asi. Katsamram kun may kol siya. Katsamram kun el siya. Wunilya ko light. El palatay mga lang katil welal. O el masyal lalen supangkat. La circumstances for kaya el palakatang lalal kaya katil welal mita. El chakpan na. He was not complacent. El taga tawning siyel. Malala. Fainted. Ang akong taga. Katita na mga sikyak. Akat nita. Wanan na masikyak. Kami katina di malangat. Kataga. Itala. Katsum ni ki malangat. Agat taga, orang na masyaya. Insang yaklos. Natin may pangar malay setan. Pangar o yalal. Eldagain me, steal, kill, and destroy mo kayo na wagon masyayan masing. Or malay setan na si kumat ko sa eldagain munikat. Kadina kadin siya langin. Bang tong na sinikatingin. That distance must separate David and Bangmal separate from that rock. A little harsh commentary to from in that sense of on a distance, wangin la kayo el chief bang ito to. El bang. He cried out.
Panga o yesh magade the galina ke katram gun look chronicle dit course for singalakos. Katlina ke me ingena kataga individually kat no phone nine and the issues that can online kat manakay wang the met lach na kay wako shy katin kyalim ke mas wanan sang town ka di hang che pa town ka di farin yet no nam sing. There's no such thing as crying out again. Wang and farin yet no la wang met the we need to really in the place just like David. Katina liet distance nila mana ilya siya. Situation sila David nga dinala kalam la peer background siya nga kada kam din fa real po me lugal taga ke Samuel Israel na jinga nga direkta dinala pinpoint niya point na ba kading kalam ke lain tang na jinga suko cash na ke mole siya pang pata ka topic kunya Roy shuk mole la nakat met ko siya na simne ke David masing au me taga na makikiap siya kanta ke farin ye nyaw usia for siya clash o me ta shang mdana wangin me taga shaman mangay nakis makinye ka kading flok na ke masilan gatin wangin na pangit designation lanen mode design lanen mode apang pangit fin chaklal shetan Neneshla rock shima David al-Lier, the first name nga inakatayan. Relationship siya lash na sinigat nga. Pasyeda na darin kanaw sila. Ilki ka din di ligyan lalfing lash ka malan fela siya sa kaw. Na ifing nila baka lash ka fashion yay katanam siya. Katanta sana matan fel siya yung. Fukunen ma kadalak ya dahil finan ko sayangan bawang siya. Kadeta ka lahat forsiya. Katanta sano akan yung taga-usi mga tibakat maskin ben. Fukunen na wanin lepe. Kat na samon na mga man we are being complacent in. Kat sumniki, kat forsiya. Kat aske losh siya. Kas may fama apostasy siya. Kat pan mo, mga kudluk na ba, kat normalize siya. Become the norms. Makuluk nga ekla, mapaya nga ekla, makuluk. Kat ekalalik mga ra, wangin pang si matakaingin, nakating kalam kela, pay, kat sumniki malan ka. Wait, tas ko siya kat na kayo na plead, when na David. Akala niya long tong lag o kat, puro mo pray lag. Wangin nalolo ke masing. Ilito na pala, din na kasyo. In his situation. Hakom, our situation jilash mit ko siya. Art nash. Patagay dakle section aklu ke temple siya. Situation no elya siya bang. Naragat siya na takaliya na ke tang sila David ngayon. Taka make it relevant na ke mga kumash kaya na history sila mit ko siya nga baragat nita foresight na mising niya. Taman siya nga mo sonash kalval ko lugar ke elya na lap katliya. Finan ko siya ke 1988. Balong ka na may calling nga tuyak pa na fashion. Mga nan na taong ka tinanin mo siya. Ako mali eliti lash nga da na wang na pay matagal ke. When kaya din na place siya. Namnas kan siya na hakalim mi. Ngaya siya na lipan il siya na lanakalim niya. Diti ka orik ke mo fakakat nga wang na pay ngan tagal ke. Manifo pay palaw tagal ke ngan ngan God.
Naro ba elitiya ka cham ne. Kadin nila kind situation jima David Lashkangan that how far the distance God lash. But mga samanya kin alle fek mola. We're talking about inner being of a person. Now, when we are not being affected where it should be. Period yafuko katashike 2025. Close story. Gasmola close story. When calling on the phone na should know what's Genesis negative revelation. If you making metropo she, thinking she, you should already know what's Genesis negative revelation. When comes home, discipled by Jesus Christ, Kaslan God. Ako kidari. Tepangan mara. Or siyam tong mana yok siya wana kan di na mo mana. Wang beshi. Aga tifin so sumda na situation jenge. Mana ilya lashke di malalla. Insiel wana malalla. Fente. Wang la kaya. Vanakta yaki na shishkain manga kaya chukya kan na get force. Vanakat sum na get chisel na nakta yan na shishmanga lagan. Katte pule shamanga. Mano peshikya ka wana wang na ketong na shingat. Wang na ke. Pay. Katinin na ko. Nakakati siyang mangan magay na nag-som sila David in fact tisnen niya kingan and bang niya there's no distance kati lashin nagawa banga omnipresent siya langkalang yoklan kat ashin nagawa and kuluk makuluk asway langkalang paklang yoklan kat yokliki makuluk na wang na pay and shit kati wangin mo lashin nagawa. Nara in distant form in the len when yak shin kachvenan and flocken na get yochingan. But that's because of now. Take the bashman yakushai. Te. I saw a year ago. Shy. A 4 year met laskushai machine. Why did you acquire one? Wang and Bible study mataka relak ako la lemnister lashin. Katikin lashin. Kanike pasta lashben. Elia badashkel nina. Elia shinge distanika diliki aquaklan God. Elal bang my distant away from God. Alright bang tongue nashin God. Long tongue lock. Long bright lock. Kadinu shena let tangal ya mas mainan tak na la finan ko sa ingin kat somni kya pasti si badash kan. In other words, we fall away from the truth. Ara wana kadin mo katinay na kadin pang na shinka. O karale ini na inwen na David. Ito na pala tafung na yok chikadash kya kadin an folk na ganyan. Narun ka, din mo kailangan nakchiwas sila. Pero, liki la shafla in fell of ke ngafpang na siyum, ngafapang na siyum, kain siya nga malala, kulya nagayot wen siya, falat liki iya. Desum da na crowd chingan foslu chingan, liki shafla in fell na ke Liki shafnan fella nga fa pang na shum ke in shia malala kolya na ge yot wen sha falet likia. Elito dari source of life shin. Elito man matala in me apetar. Elito oyama me el matar ke met. Elito ke el sum utak mungota na meshikya. Tip na din ka ngan maton fel na phone jingan wala
toksha sol. Ngatlalel ko lai kalsyangan. Ay mala. Let's move forward in the name of God. In the name of the Lord is moving forward. Yo chifan sang kanasol. Yo chingan. Ma chifan sang kanasla. Ko lai chimamaton fel Israel. Dit na din kat nga syangin. A shepherd chingan so. David. Som te bangan. Ele sam. Ele ta. El mulkin mangan me. Nakatakal dito na pang sila ngayon have experience. Lakatil well admit. Nangako meta ka na. Kesbe no ye masikyak finan ko sa inyo. Diti sa tao nga rek ni mo siya nga. Mat nga taga misinterpret ma akademia nga ito na. Pang finchak lal sietan. Tako na get chana stolo. Taka na pang no ye si mat ito ka kanaus lang lang matats. Wo si natas meta. And what? And what? Kanaus siyak la. Keshe ben pangen norik malal sietan. Narun metlas ko say. Metlas ko say. Kat sek pen na mata kay ya keshe pen. Oye si masikyak. Na translation si matagal ka 1990 ni ka 2002 nga. Enan som ni ki metlas ko say. Ingen. Panget tong pang sila sinangin. Pange. Pange ya si ma enagadin alep. Anke proy tang na singkat kya. Metlas ko sana nas long akuya tema sipe kadana somon na masina ni kena akswa siyak le man pange oya si may fucking gat na kya yot wenching kaden pang na silen fucking gat na met ko las mange na nga di ba nil dakulu kiel akswa si wana pa balakalam niya kolay chilas pang pamasi wot nga met nga pa may kinsyang sang sam kinh nghệ lipan le phát chen ke kolan god inak siwosimang metigi battle masinga yokspe yok na paispe kat somni gi malan god kat arshige shafla yen fel ada masimana na pagadim tang na singat kadin pang na singkat. King siya bay. Flot na rol ka masing ingin. Yot point siya nga taga na. Taga. Aga na sila tamulali piyang nila in Jerusalem. Tok siya baweng feet. Approximately 2,700 feet. Even by 1,000 euro it for lam ngaw. En fin kol. Totok teshliki. Da mat nga ne utjak ket ingin so kung tok singan somne in temple ang akflat chigat. Na in kaya lo siya matabe kala dito ka. May show tolingol. Depending on what route you take. So kung ta kiway ingin siya ng fashion fin temple la. Kung ta hon. Som pa skata shamngan chimle kum uchak na ke me tempolan kum fashion dar akai David el daga insial wanan malalla wanalen alle ulle el lupna pai alle tatar refuge lito man katil sangka na silmit el kanaus na inwalin langon ngomit. El dalaman marun katwe. El bunilye kolay. Ashka. El experience kin mang. El ke yot wen ninchi bena falokle. Falokle na ke kokolan God. Yot wenching elita la falakti ki man na kayo.
I think at tun jinga lieta na wana nga kalamia ette ni na maluchi complete bible jinga o maskanga kada som neke genesis ta na lang let there be light el matange ti die create manakayo from nothing pangi kachilash kachinga el poteki met na kewa ma takana yorol dikia la life ni na rol wang no yeshi manga kum fak mo kada som la situation for ka wang na pa shi situation el takan karang gat ke pai proof ya na chi kom ya tao shin yo som la yo ching Jesus Christ fan ariti Philippi sapalu for si ka riti pianga el taga pour out himself Philippi lu for sin me got ni alkus laman mai chetaga bang yo ching bang inganikin mo ching bang experience ma David lieng so el bang ito tar la situation for ka lash ke leta la bang yo wen ching pa sang kya sana shafta ching to kom shie nien mole la na shik ala kalaminga kom shie nien mole la na shik for you have been a shelter for me and a strong tower. Kada sumdana shampam kin ke shamun ngulu fas it course. He only is my rock and my salvation. He is my defense, and I shall not be moved. Shamun ngulu fas on course. Situation forga David Lashke, situation forga Liban Lashke, Komashke, Jesus Badin. Nangalit ako liye ka likia ka din liye na pay mas mata ka kia ka ni mishengin. Manifin fuk kumne ya na pay may inshe wuga da liye. Masing mata ka kushekat lang wana tamal chis ka lakalmya. Itak le maliti nga itak le. Akate yaki maliti akate yang itak le. Man me itak le Jesus ligi. Pretin te point pret suwa. Kantas tigit ko siya itak ligi. Papal nata siya. Itak le. Wait ko siya kung ni mana ilya si bang mana chef la si bang para ka tunta ke oya ka taske ni mishengin na si pa nakaling mi ka na pa ka din es maklawan na David ngin na tong proy na sin God follow na ke mapay silang God wait nga bata ka uskat ng siyang by product lang and mood pa uskat ng siyang liye ka 1982 ng siyang tiyak kuluk pang mapay ba champram kunyo mapay na pay ba champram kunyo lakatita ka nikin kadurala pa tang sing patong si mai na kadin etai ke sang unmol si sing pange o ye si magat kan kaun ke mo yo chinga flat ki mana ga yo chinga wana nam gnyam pangan si di mata Jerusalem fingat ngat na David elme promise ki covenant si doctrinal David through you David tok shalom me ni tok mapat kada loing na David shadowy Jesus Christ. Royal me descendant sima etaka kalimkel soshif. Taka ke line like David anin rela covenant ngan promise lan God na sil David ngan. Taka ke soshif. Legality ngan taka ke Mary. Taka na ako klan God na Jesus Christ parak sima falati gimana kayo. Jesus. Pamit ko sa ina na ngin.
Pakain na ingin ngayon na pel na kayo. Situation for kasi matangay ti di. Man kayo. Katsum niya na kayo chima o siya fugulya yan may siya sang living water. Elta ka famam the living water. Katta ka na kaya me o ya makatliyan na kaya Daniel. Mga lamayak tatar. We have to see the whole picture. Okay, siya ben mga waki, katan mo mawash, layat na mo mawash, na mo manakulok siya. Katin te lutut kun mga. Katin te ta full picture siya. When and full picture scripturally taught to our people for a long time. Pangit design siya. Nainin na napagan ka na rin ka. Bang, tong. Then flogging God. Nakatflog tayo ifo, may katolla. Kung saan nga mystery flog tayo ifo, katolla lang sa siya. Long ako ya, katisibar makin. Katin. Nangafat na pala, kaya nga takam tayo riti, matalawang nga mga panayikikek. Kung kan share relevant, kung wala ni kekta na sumkon nito la, mga ito ka na, it's a sin. Pang, en ko siya na ito ko. Kadinan tong ngin na flot na rin katingin. Yot falat siya ngayon, falat tigi man na kayo. Paano ka rin flokon man na rin magklas ko siya. Na peligas ka tuya ko na ora o yaman. Ngalalal fingin na pa magat patat siyang wen na din kat ngay kaya kadil fat na siya ay siya. Talan inte on na siya. Talinte on na siya. Wang nin cielos kemang. Wang in siya masyal chala malala siya baka from the situation siya ng tang na siya God. David. El bunilya ko live. Ele tala katbulbuelan. Ngata kaliyan na kem matlas ko siya ngata ng 1902. Matlas nga we God. Asma wo siya taka kaya. Napa, fashion malam nyo lang arit makin masing ito na. Matlas. Kadin flot na rin God. Mesingan, Genesis na ka-reflection ka 1902 lang siya. Paano ka din flot na kayo ngayon, no? Akong long mga kung di lang nga narit makin lang sa siya nga, kain kin mat nga. Pangay, humility siya ma, katramram kin, metigat ka na kaya mga. Prayer and humility siya pa siya felalap ka week siya nga. Humility siya nga, kataka, liyan na kaya, Philippi saptal jo fasat, lime kors ni kaya alikos. Me, siya pite, saptal me kors on kors, siya saptal kors fason kors. Kadine tala. Kadina inche po siya laki pel siya nga syukat. Kadina kan inche po siya tala kadrala tahong nga laps. Kadina na. Nanimit ko mata siya ang indaga na meta inakswas siya ma. Evin kom siya ang inakswas siya kalmang tinay syusta kaya nga langgat. Men lang siya kaul siya langgat nga wan siya ang kaya. Namit kom tansingan mo Masa nga sam-sam tayo. Ako mo, that's false humility. Kasnan ka daw dagayin me. Yiti. Kaya, aksiwas. Ako dayo masiwas-was. Nasin mo ito. Mga makasnan ka ko. Usin na siya ka. Masingan, by design, iskat taligi mapayasyan. Naragada ko, siba fact namin na hindi nagya. Fostolo na kaya ako na. El krawa, el tong, proy ke fossilu, ingin na kalitaga na, el isam, refuge, lalo. El tapianin, karangin niya ko. El daga, el recall, el siba loin na kaya me, strong tower si masam from kanya, na kaya fostolo, akos. Kung siya niyan mo na siya tower.
Kung kom siya niyan mo lala na siya tower ko liki matlukalok. Nawa na nga kalamya benga. Shamon mo lufo sit ko sal ko sa kalamya. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Sham singalagor foson ko sa kalamya. You have shamed the counsel of the poor because the Lord is my refuge. Bangan o yeshma experience el recall el esamat refuge towers yang nage me fostoluakos fosakos akam nga famatay lom shum mapatpat nga fa age nien mo yelulin po sok lom ada som di ma singan nage mas magatago sam kin penage lom nuk we temple lal Solomon kat pa temple misenge ye the penchila David ngan significant lom nuk chingan ma me ark of the covenant on le yen the most holy place na outer court chingan significant man mercy seat chingan patagon nage po sok chingan nage me and mata si ma David el lamaya ko nagat akalamye pe nga itakyang covenant chilal le tokosha la le amni tok mapat in specific na kalom singe el samram kin lom nuk sima signify presence lan God na sin talik na din God nga tlik na din God nga finca de los rolos wala na la sikme natla lom nuk singa tabernacle singa takon na David Solomon el rala temple choose dem singa takarin kalem gela ako ngan bagat taga si venal arane estla furnishing tolu esta completely section at closing o ya makatash ke misingin nang matlas ko siya na manas inan ka proilas mana ilya pagatash ken kadaloin dana pang lom si matevi na malemtam tapat mapat men pang katilashwe nang ako may taga na even kat patimbalan kat full lawla kung living online kat ilya kat born again kat isus taga online kat we got nandito mabat kung may taga na o yamay na nalit samram kunyak yok finan ko siya na kat tinamolingan alat sikya samram kunya kat mo din ko ameli bawrek nga met na panagtening yan Tante tuya ki gesta pa riti bro ma tena pa no bang. Now, may ko nga pang tanget ang ten. Pakam normal. David el ten. Kat maganda ito initial. Tanage o iya mga tliangan na music ma us may clash nga mo peling Christmas lan siya nga. Liye mawrek nga nga. Nakadam ta musla ita la mga tafong la. Nakadam ta musla. Mo kaslan gat takay na kes makanya gat inliti gat ingkai gat aksiwasi gat enan aksiwasi gat ingen may nga wal yang namda aksiwasi gat fagawrit nim sing men wangen ngon Bible ta ka ngon man gat fingat ti da lom si may na gat focus na kaya pa na Jesus Christ Genesis to Revelation paitak til gimat las ko sayang Kosum na get glory when David el na get lom nuk sing glory lan God presence of God ngakong taga kat pa lom nuk siya kat pa temple siya lan katahin God kat taga riti leikas na siya Genesis Revelation kat riti ta na wala na makay na pa taga ka pangay siya may kas masamram gunyak piyan fortress siya bang kat mata lin kaslan God pame Jesus Christ kaslan God iklaman mo ito nanganlan kat paus katingin in refill
Pang oya si mga taskengin. Kung ni katin na saman mga. Sik na saman niya. Mình mo din ni kwa. O kat ngon matal si pang. Ena ka din mo din ngon. Mo din ngon am mod. Mo din ni kwa o mi siya. Na vingat liye na ke po sok siya nga na mercy siya pa siyang papinya. After the covenant, share pim nu kangan wings wal dangan face each other. Pangan mercy siya nga. Pangan oya siya mga taga. Kat proe, katari ke mercy siya nga. We are operating from that. When kat me, kat isusta kang man God. Kat the Holy Spirit at point kat katin matay. Malan kat. Proe. Panganin proe. Panganin nakfalat si kat. Inchiyas. Our spirit. The only way we can worship God is in spirit and truth. When kat ngon si pang. Sipa nakal mi so na ako fasong lakos. Nakatakat na nalamnuk no presence lang God. We po sok singan nagke-craze, pakutin yok lang God. Mercy seat siya pa champion niya. Tapangan pakutin mo David and liye ke siyam so kung ngatang liye. Liye la liyen. In siya malala siya lang nga elita la piye rock siya nga. It's on top of everything. Nakatakan lamnuk nganda na malan God pasisisay niya. Elita akwaklan God. Dara siyam nga elita ka. Bro, tang na siya God. Simusort makin oya ma. Refill na siya nga. Nangako mo siya nga. Kaya ka pinaliyan na kaya oya nga. Mula siya kat makat may Christian mema. In fact, may furnishing it course. Furniture, it course ma tamna di tres ka el samram kin nga. El samram ma it course nga samram ma matolo. Liel lalien mangan. Ikek na sin lan ni may alien na manatolo. Kanmen faga ba sa lal kong yen kat eken wala kat teta lam akwaklan kat David kat teta elonoin tetia chola sin God. Ups and down lang nga lilita la be a refuge lala. Agad kat aske elyanal lapsye agad topa pa kate tepa iya. Kate tepa iya. In other words, wang nake inaksuwas siya mga. Min kate na li presence lang katsing. Mo yokshipe. When pang ako matagay wota. Li tong si Proisla David nen taga sampram kin lom nuk na ke po sok sing. Kada loin na Jerbim nga ba pinain ka saon. According na ke ICON course ka jilbe fakya saptay ka sil me course. Akos na kin me course. Akflat nga ba reking ka saon. Katinan connect na we. Magat connect na kaya. Mega tarang potluck uniform kain ma wan sa kaw. Timalan kat panek metlas ko sayang. Ang siya kalam niya. May ako klan met papen metlas ko sayang. Teka. Ang siya nakalam niya. Ako klan met papen metlas ko sayang. Di ba nefo kumalya sama? When pang lang sa siya. Itak le Jesus liki lang sa siya. Breaking mold. Kalem na fellow. May kayang siya. Ilrelak at may kayang siya na singkat. Proy lash nga. Metlas ko sayang. Siyam so kung ito nga nakas makinyigat. Takat pa temple. Katsamram kun temple. Katsamram kun insyan may ito na kaya fosya ko siya.
kat somniki wala naman kat presence lan kat pagat champram kin komni makatarangen ang presence lan mai nara fin komni ya makatarangen ang na mat nga sasain na mai te sasain na falat ye kat matali di orik malashin yan na ilya pagatashkang kat somniki malan kat refugee ngayon ang siya flot na ros kating kalam na pala siya kaching siya na pala kaching kat ni kanar kat fong na welingin na nage oyen to nage kat tala meo masala siya ordination siya kat tala na pala me kat remind loop mengin kat kat sakla like a law kumalawin to na meshing relationship with na chiao sila pang sakla but yun to ya it thought Genesis na revelation Dewan nakalang at lame posos po sok lamnuk sing lame significant la amoy pang ifinsak lang mo dagar alam mo mana wo si mo talis na mawo si matagal ka 1902 in one litior na jin matas ko saya te wi komne amta ko saya elmegos alien na pay in a lash matlalal fung kat na pay kadin tuingen na isla pay pal singa diki matlas ko saya somna ke pay pal mata siya kadin flok yang na ke molingon si may na kan molgun ket na siya na may kumuwi siya shaklu katel ke kadin well with Jesus Christ manay pa kenigin mo so kufan pang yot sima from kanyang pa na kadin flok na rin yun for di pan kum from when kat if in kat with Jesus kadat te ro ye sikyakin church yun kadat te sum tolla pella from kun masakaw o te from kun main kasaw are we meeting at all level with trouble nige it are we all nige comedian church katin na from kun temple mamasyal finin ko siya well asam na jil best scholar pe ligash kung am tayo jil best pinit ali oyen functions maurik ke money ke oyen mga iket na pen na siya ngandi ito na wan na pa masiwas usmet las ko sa inyo may katsum niki kadisel la chichestiki papal si mata ka kaya pagat na misyen pati sign matlas ko sa nga si panakalim natan year 2026 if in pastalo manurek makanlain siya nga nga kang kanalingin somniki ako kikiap siya nga Folok nike koneta na pay kalim ke me tong jilal David ni. Koneta na pay la me kalmen po sok na gelom nuk sing. Folok la men ngon man gat sang. Ngon man gat pa uspring ko kas lain si met ngan. Lain si mata gat makin get
2002 na mishing lipan na sit panakaling Mauriclesin may ta te mataka ke ngan God. Si panakaling lang si magat rela ningin nang 2002 na ke 2025 yalong altoli na mishing Mauriclesin may ta tingon. Aparagat nta ke force na mishing Paragat nikin na metang mishing Fulau yaks. Kat nikin na paela. Oye si mau si mau si las nge pa nan cham cham kinyak. Na kewa. Agat tagaro. Fundraise. Katagaro. Patla. Katagaro kainoyan na kewa ma. Tinakwa ki ke Bible. Pang ki kiap si ma. Takay wot di masyeng. Sang hesla mapay si ma ina nakadinta ko. Roy shuk mo lala. Wen na David. Lom nuk siya pa siyang ganyan. Po sok pa siyang ganyan. Mercy seat siya pa siyang ganyan. Naro, kaya siyang ganyan pa product lang ang mood nga. Mercy seat siya nga nikinyak na mesya nga. Lang bakit ang yok lang kat siya bang. Lan nanak manas na sindalit na din kat nga. Siya siya nga utak kyak. I preach siya nga nusak song. Pa-phone la kat taga na chi siya siya lutsak. Kanaus la litrishingan. Ingen ang akong kain ilya. Holy to the throne of grace. Mercy seat siya bangat na. Hey, kestan, kung di kayo nutsak. Itmar kung di kayo nutsak. Rapat kung di kayo nutsak. Pang fa kung matagawod. Hindi mo siya nga kaya pagkat hindi mo siya nga. Pang. Pang o iya siya makatagalito na. Brian mo lila siya. Katito. Story kay David. Katito. Kat met ko siya. Katito na pa yung masih kataskin. La, kadil tagay mo di katila. Met na kay wafel. Met na kay wakuluk. Kat na kay wa ene na yung pro in waliak yakat. Pange mata ye po sok ye mata din nomshin kat nito mapatpat el tako in molikat el makay na baka nesla makulugo agat fat na sin magtulungan song parang afa mo di mapay si pakataskan mental nigil na mercy seat siya Talde na liye bakit yok lang kat. Ramit nga taga syuk mo dahil kain som. Siya na kalim niya. Maanak kay wakan na masakit. Situation fakya ko maskif ke fella siya. Maanak ka lamer pel tao sin chefing kung taga kain siyom masya. Ngate fakun mo, ngate fakun mo. But ngan sige Actually, lani and mercy si sitching po sok nga bangan mercy sitching lani shalapin pakoting yokman katching na si komo and makuluk archway katil archway long si kaulan kat taon niya na fond na maguluk akat mo kat met kalan sa plan kat losyak met parang nga mo makikiyap si batash ka by design betas ko sa nas long by design, nakwaki, kadim take force. Hindi mo siya. Na force siya pa na fashion nga. When pa ang finchak lang and wood. May nga sumrela mga taga liye. Na byproduct ka pa taga uskat, fashion niya, ikak na naman siya. Ang ngal ka to. Wood na mo siya nga, yait ngal ka to. Almost 70 years. Na yun na, pelas ka din na David. Tong nga bro na siya ka. Katinta ka nagay, yot wen si masam from ganyak na. This is eternal places. This is eternal me lom sin ka pasam from ganyak.
Wang shaft la ye. Katalia na makat nta sanongen ba utak jak singa rapture singa 7 years of tribulation tagat na second coming yet sin chimling kingdom renovation by fire kada som na ke Jerusalem sash fellow sash in kashaw sash kat lak tari nine chingan men me kat ka harsh ke mercy seat ching pakat ke mai na ke wala ko shain ta kana ke masing ta kana ke mapai sing rep makin pa pa nata sing som ni ki makiki ap sing na sipa na fact yok shbein masing siete sunga saptan me fros long to lu esta section aklu sing masing pa yok shbein na sis mat ko shaya actually was na ene na sin rekla na mai tlash ngan Forsek pero asum government ne to go church. Aro double-minded alalo kufna ni ket la mapaya na shish. Min kat pulesha malan gat. Kat sumni ki malan gat. Wangen di panel din na siwas kung din na siwan siwas. Yot wan jevan. Falakti ki managawa. Jesus Christ pa nagaling kapas na siya. Manin magandang pa siwas. Nakatara self-righteousness na nga magad siwas ligi mayta. Pakia bagat naman siya nga. Pa-ish la mawala na langgat. Usiya yang haf yok katli finan ko siya. Kat ini lang siya beflot nagkakukan kat. Masing nga even daan ge why losin pel na kay wake proy lasho. Kat ten flocken gat na yoro. Revelation 21. Fos algos ngat. Ni siya kluo siya pa siyang kinyak kaya fos singan. Ni siya kluo siya. Ni siya pa katram kinyak. Akala mi malalaw free singan, it's eternal. Liyan na kaya lomnuk siya makatram kinyak. Po sok. Liyan na kaya maul mapatpat siya David el liyan. Na kaya fakyak mong siya fos algos singan. Lalaw free siya. Kadin salala na siya. Inkalam. Pichela lalaw siya lilang. Take off ay singan further te shafla. Wet na kay walangan mala marching trail losh wangin tuyan masing. Bako sayangan ministry taga. Kadin na ako na nag-flock siya. Kadin pitchay malanggat nga sang nagkatigi na kadin tagam takya makikiyap man fella siya. Kadin na ako na. Nakataga nag oya may na in fact na force ni Megos ngan. So maksya fila siyam so kung natatagal liya na pala David ilitaw na pa'y oya ma ikak na nasilmet ngan. El molgun elalalfungi ilitaw na pala piye nkanikin mol. Nga kung fakyak na siya kakas mol lang gat. Son tolu fasingalan kos. Elolay lang na sin mat nakuha sila lalfong. Now, katash ka makatash ka misengin nga when pangar malal shetan. Eldaga nak fosyak makain. Steal, kill, and destroy. Siba na kalam ya yok siben kadin kalam gala may unsi badash kan. Yok siba kadin kalam bela may unsi nga katangyak latar. Menchise molyak kalanak tolo. Na ulay la matagal get son tolo singalon korsingan na silos na kaya wasila lalifong fatimija fa is mo mapatpat. Wangan na pa masasya masibasyan from ganyak ke pabalayin. Na ma na instaga.
Samtrokin yak yokin kalmunia kadin kalam kela. Yot wenjing na fon, yot wenjing makay na pa wishe mo na fon si mga kumina na siya. Pero makumas kya ngayon, eving set nam ta ke mo lan fela siya pangan enchima di pa nin ta ke mo lan pel na lis siya tanil kia pa yala pel na lilis. Na ingin ang aligin na pa pakotan yok lan kat na sik na wan mga kesamon na sin may klas ko sa'yo. Wan na kas mo lan kat na kayo. Kadinta ka na ke mo sing. Si ba na samram ko na Papa Robson Inri, Papa Calvin, naglarawan siya, may siya klas ngayon. Talpang la. Vingot mata liye lom nuk katitala kat temple siya ngon man kat anin kat isusta kya ngon man kat forlao da kolal fun ngon man kat asin kat kata siya na masin ka sa pang kat na katakol la. Mga yok sabihin mo kadash ka na. Ako la siya bayan na nash ka na. Ko efin te pang siya ngayon elasik na. Lasik me, evin el shit me da nakat mta patlak rek fundraise mo. Sige non kayip siya ngayon. Kate morning ngon. Kate sum na kailangan information. She'd been as faculty Noah in York. Noah elsom masyayak sugon met na kaywangan siya. Shafliat met nakalikos mol. Inu siya salsi na si kumpe. Pangifela ingin. Basta siya nga siyam from the tuta niya. Along. This is part of it. Apostasy siya na insikya. According to the scripture. Luto mo detolyo. Fasya na diakos. Kailan shafla pang may sikya. May tayo siya nga lakok man God. May tayo aluwa. Wangin kata kake. O yan na ilya pa. Katlita na. This is part of warning ka hindi na get ako man kata na. This is gonna happen. This will happen. In the last days, mga isikya. Ito. Masingi. Tainlang shafla. Pelinunga yung lalabi fata ko. Tamayit ilos fa sifena lang siya ilos. Ilos fa mit lang siya money. Sige nan ko. Cash mo nga. Tamayit ilos fa sifena lang siya ilos. Ilos fa mit lang siya money. Mit konkun. Fulang. Wenteish. Siyakos. Papa nina. Mit tia sangkulo. Tia matal. Nikan sangkulo. Tia molin matal. Mga nga ke Facebook kung niya nga ngetang na basta siya nga long dututa nga nga lang eh. This is so very based na cast man gata na ge for siya correct fin American na ge fella bena na ngin na ge o yan individual level mo large at na and reflect na pa kailan chaf na mga isikya. Apostasy siya na isikya. May tayo sumniki mapailan ka. Na may tas ko siya mga taka na wot me. Siya nila na taka na kiyapoy ka din pel siya. Taka din siyang na te kan me bagat falaya mo. Kan me ka tuya more persevere even more than ever. Na I think that din nage posisiyal sila humility sila David nga na tana why na kadinash ka nage-proy nage kadin tala katekain be on our own kadin na kadin sa mom nuk siya po sok siya we cannot be on our own kateka there's no way me and you can be on our own without God
Kate ka hinan kanin che posial ne masingan na kadin na kadin mo ulsinga. Even ka teis ka to life ni ke one natal, we cannot make it to the next life. Pange o yeshima na kadin liengin ang Nasita na taka mercy si chiba trampram po sok la mesik ya ke wot kain na mras na ke. This is it. La mesik ya ke kaya ka mesik ya ke itnolsum na. We need to come to a new start. New start singan pataka ke created order si mataka ke eta makluo Jesus Christ. Jesus Christ pa foundation na ke mold sa siya. Pange finchak lako. Pange rock shima. David tong bro ita la pi. Na pange masih makusal na mission dengan someone pel na kayo. Jesus Christ. Te kulun na lip no ma. Lipan el shikeni Jesus Christ el yokaligin mo la lipan. Pange me sanctification process, my transformation change. Art loss at ekle. When a long shishi maka from kini. If you got really mga na, one matal. Die siya ko ne papa ne may tia sangkulo, nikun sangkulo, one shu ingen tia matal. Tia lang siya may din siya lalo si fena. May salalel, may leshi. Tia si fena lame fellows. In other words, no self-control. May lame knock. May siya tia lang siya mawo. May takak. May likeke. May one. May lang siya may aking on yokligi. Lang siya ka. Pagkataas kanya nang may lang siya may aking on yokligi lang siya ka. Dapat agaan kaya Facebook nga. May pa na party nga. Paano yung mataas nga. May true kilaman si was, and laughin kalan si was in cielos. In other words, talalu awan kata ka kema helos ashking. May ilya. Basta siya siyang di do na aproy. In siya ng aproy ng pang magataske. Kat ashke, we fall away from the truth for so long. Naragatan mo ma orikfin ko siya nga papay. Nakamali o yalan mo itlash nga. Pero mo wanan mo idal sa matale ukan na maliki mo ito mekat katleme. Katil di mga May tawar manasin may tanigin na lakatin tangay ti liyeng cielos na kayo. Katsumi ka kulan kadara, mana wangan si pepaus katingin na. Evin ko makmasiyak le. Inkon matlas ko siya. You better know the message. Live the message and be the message. When ingena, just call me brother. If ingan am tuyak liti, not according to scripture, I will point you out. Depending chipam ta wuk ingena. If ingo miswal singan, kom liti, then according to scripture, I'm gonna pull you out. Matlas ko sangan kan kun kom. It is time to put every feet to the fire. Mengangit la litlik slik natas ngayon. Tama nakapat pan mo litiya kildan mapay ngayon mo. We better know the message
lift the message, and be the message. Depending chip the come direct government the liti malan gata mapai mo. This is it. Shafla. Kusang on misri ar fin fella shingain karingen metlas kusai. Ke mapai lan kat magana ke ngon lan kat in point kat. Even ars oye mai the kan isla mapai silan kat ne. Kusang lan misri the ko. Alal fungilang ngon lan kat e painalo sinaksi washi. Inakes makanya metlas kusai. Wangan masyaye syayen ako lang nakeflok lang lemo pa proud dilas malan fella wangan le syayen kaslan god wangan proud dilan kusayan lan ministry o yan na kayo madagalan fella siya katingin na takain kankin in som na ke lom nuk siya po sok kating kalim kela eldagan moligat la nakiapagat lagat kadang flok na ke mapay siya kada usia fosi gasla na ngak sa fela nagat sang bela na siya tikin nga fa matay lom shum mapat ka tram kin ma singan piang lom nuk siya nage covenant si my directional David ngan 1000 year of millennium kingdom singan Jesus la daga we matlal nagaywa establish kingdom singan in fulfill much my directional David ngan tok shalom yan nito mapat Jesus Christ. Nga fa is niyan mol, ye lunin po sok lom, Selah. Foslimekos, ta komo God, kom lom kashin falaklok, kom she nashik usulalo siya syangan ke em. Kom fa aklo siya mol lang toko siya ye lal efa on, na full pas, saklo, ye lalefa oina full pas. Agata ka tram kun strong tower 10 wings. Katsum nage force ikasya yung na siya pa na team suwa patagang refuge inheritance katagal liga nage siya mga longor force siya mga siya force lu nage refuge team sugungan katsiba fat nage heritage me team sugungan som nage siyam singolon course na backdrop siya nage olayang siya na siya David apagat tram kun na taga ke do Samuel saptay professional on course your house and your kingdom will endure forever do Samuel it course professional on course akalam niya masingan na taga ka tram kun mawalayang na siya David nga nage Messianic kingdom singan taga na charma yalong do first me ko shakalim righteous kingdom je may taga Jesus Christ le tokosai Jerusalem asike nan ka shal chingom sige nan ka shal chi mga kuminan trolangan kat ndasan yu utak yak kat rapture yak taga kat sum dan ka shal when a celebration jamarik ngan yay course celebration ke waiting singan yay course 7 years of tribulation red fin fella sing. Tugun 7 years of tribulation singan second coming singan Jesus we church matlal na kayo liya shalo rekla na si kum may ngan siya na si kum ganin alit te somniki masinga kat meditate na nake pro ike kadinte tafung nake oyama Siya niltagan kaya pagkata nakadasang kaslan ka din tupu. Aro, alalal siyam so kung nga din takal di pa nake natagal nake force lo lang nake siyam lam ngaw force nga lagos ko chona sa palo force siya. Natagal ritis force it kort nage algos talo walayla fauma David rala ke siyam so kung nga. Tagal pa na siyam ram ganyak ke puklal chona nga. Jonah Lewis me fosia ko sham lam ngol fosing lakos na vinga trash na mit nage fos on korsingan kom fa aklo shimo lan to sa ya la le fa wana full push fosit kort el famata yamatan kat mapat ako la langkalang pay
tamange fa molilla agulla longalang apaye tamange fa molilla olela ma samfram gunya ngan ke ele tatari molelang David ma pat siya pataga ken el samata yemadan kat ma pat na silpa na kattaga liina ke David el type sina ke olela ma itakyan na sil ngayon fakal like Jesus Christ nganda na phone na masing amasking masing ushe pak mata yok na sin fella sing Brian molelas ko bang akum taga na ganigin molelas ko nga sin shaksi na yataw sin do somla etaga na evin akum taga molelas sing Brian ke mercy seat sing kadin antik falayakin Brian ke matlas ko sa masya nam taki kiaplan fella sing pang makunesha kataga na Brian na shuk Katten nach fresh lane hien moeto intakal na ke molsing. Siben af kalwani yoks ben me langkalang sing me pakoten what Jesus Christ sing met lang ulas. Ragada to go aksha fila na ke me fosal ko sing Oing nga fa una kaksakin mapat nga fa ko inak pa yikas in mulayang Lachlan na kayo. Nash mga kuminta ko. Pero wala David na kamulak ko mo mula function. Akala so will I sing praise unto your name forever that I may daily perform my vows. Kadata ko liyan ke shamla mga ul for singalagos na offer unto God thanksgiving and pay your vows unto the Most High. Ako meta ko na ina ka tinta ka rom singalu. Mun ka tram gun po sok ne. Shalay la mercy seat ne. Kadinta ka na rom singalu for shit. Ina na leta ka shem na si kumusing. Evin pay kat mola ke molan God. Ke wen natal. Pori la kalamiga sapta singa lu foshe nga. Ke mainge nga keve na siwos medlili ke kalang lan God in sang manuos may kishe mol matal may akin siyo ye God. Painge or ma fall na kengon lobos. Nakatliw ulay la sila David ngayon. Kaya pinilita la wimon mapat ma sipen makatiligas na siya ngayon. Ito ka na ken New Testament na. Kaya kat full lao la klalan fun ngon nan kat ilyang nan kat. Ngan our spirit is born again. Kaya ngon nan kat the third person of the triune God kat the Holy Spirit. Kaya kat aske masi ngayon na. Kat hindi la Evin kat kya kin siya ye God. Ena kat indiak mercy siya. Kat liyak te kisyakin kat siyang wala na fosimit ka sapta siyang lu ka Roma kalangi. Kimay nge nga keve na siwos medlili. Kaya kalang lan God insang manuwos may kisya mol matal. May akin siya ye God. Painge ret mafal na kengan lawos. Pang. In other words, kadas mon mabatbat. Kadas ke fallen nature siya ke fella siya nga takta kad isusta kengan lan God. Ingin akat liyak na pa ipakutan yok lan God. Arakat me kat siya kan kadyang. Maula matal. Maula siya. Pang alu pa iya. Pang service pa iya.
Hingin nagat completely give our life to God. Nakada liya na man, shikata if pay bangan, na forgot compartmental kat ipshishikia na get lane. Forcing akalimate mo loman, it's ongoing. Agat tagam tasano shenri nagat sum. Rak falet lash. Amasing akalim mo loman. In other words, it's a fully offer up your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing. Mashing at the lane chifan, mashing a lane need kosh. How long will I kosh? Pangmay akin chuya kata. Katika intaka lane chiya na mashe mo. Kat completely sang mo lasana ye. Pechi kat yet na pay langkalan paktan yoklan kat na chikumo. One lan kat e point kat kadin. Teship kat sang. Mo chinga na kya man shay. Aship na kalim ye. Wana kalim ye ke 10 commandment na. Taka fulfill ke masap si mayo ke met ma. Taka ke gospel lan meto long luo faston mo litor ke angaw. Kadin lang chikadin met. Ke inchi askewa ke ngana askewa ke non kaskewa. Kadan lang chi metalan mas wana kad lang chi kat chifel. Lang chi si pang. Pang masap si mayo ke meta lang chi. Katliak na pa lang chi si mauta ka if in shaksi ke wen natal Jesus Christ. Or therefore, mo na fon chi ngay kat sang na sin God. Kat sumda na akademi mo katlem ta si pang. Elchangalen aning kat asma shaya pa we kat. Katika in serve kat chi nga we mem. El makain. Pang masap si yoke meta. Katin lang chi ka. In other words, one in mind ang taga metiki kat chi nga. One in mind ang taga fung na ke masilan kat nga. Evin kat issues ta ke ngan kat. Makatara in siya nga manan kat mo kayo na. Wang na pa it is solely for God. Na siya taga in siya bakyo kina siya mit ko siya created in the image of God siya nga na katramprap kingon siya nga ke force siya nga. Na ke oya siya ma David de Lolela. Len na kayo wala sang kaksha praise na siya God. Na ke tramprap sila alpol nga. Kaya ka lihat na oya siya fun na. Kading kaksha kin proy na siya God pa ngon siya nga. When God ngon siya bang. Siya pa nakalim mas matakalim kaya. Created in His image. Para yok siya pa kanina section told you get lam nuk with temple siya. The most holy place, outer court, spirit, soul, body. Akalim na ke may siya section told you. Animals nga section na luo pa kaya soul, body. One spirit lalos. Pang mas shalik may taliki the rest of creation. Yok siya nga umin kalim ke masing. When if ingat te shusta ke ngon si mami siya ke karda na vida na, akum tika na kinsuwa yu kat. Katiko. La me ko mo siya na get church. Or mawufu kaya tika nilyak na keto ka siya siya na kaya may siya shusta ke ngon man ka. Jesus si fana lakalim niya. Son tolu fos tolu. Ne ke na siya shusta ke ngon man ka. El tika nilyak na keto ka siya lan ka. Mohon mapatpat siya ba David al-Trambam kanya. Nasikom mo siya nga. Mohon mapatpat siya nga pa isyusta kaya ngan ka. Whenever, siya pa nakalam nga. Ni siya meta pa ike karta na vida na. Their spirit was dead. Spirit la dala mi siya. Efo, mandalidag talal kofte fall.
Met, tal connect na sin God spiritually. In cielos, na sin God. Their spirit to spirit, man kat ngon si pang. Tal kanaus na masa pa, kasi ben kikiap la Satan na cielos, na sin matansingan met fa Adam, na ingin na liyak talal kofte fol, dan may kun. Pa situation ka tash kanim singing. Ne kena siya isu sa kangan man God, may kun nga ne fast na. Muling kikiap nga fast na. Narangali ke Facebook na nga, may nga me, pangan, dali na isu sa kangan man God, I shouldn't be surprised. Kangat ti pula sa man nga nga sumata proy ke papa na si guest na siya. Tandiye na pa mapay siya mo. Mul pay siya. Pang makunan mat Christian. Man may paproy rang am tanching. Nakatli pa ko tanyok lan ka, katli kat ksyakin ka jang na sikya ako lan ka. Katagali ita na forsyak fella ngena ta na Bible of hakala mi no kelen shafla pa nga may sikya. Apostasy, falling away from the truth. Whether someone malan ka da one ka ta ka ke min mengan ikwaya pa sam from ngan dingon. Or siyangin. Sinchin in fact, mamay tayo, te alelya, masuwasa in akademiyak, matan taka nage mawula siya. Mga mas mayok sa pemit. Mawula siya, proy nage mawula na. Pasampam kanya nga. Proy, insyuk mawula na. David el-Dar, katil buwelal, kel shukya. El buwelal na kel shepherd, ntayin ni mea. El buwelal kel buwelal kulayit. Kadita la nas pinasya David. Kaya makuluk na kayo mamalal. Maka David el taga kaya inche masyal-syal na. Inche pay. Pakatil chuk na siya singin. Inche masyal-syal na siya. Pero yung taga naral kaya inche masyal-syal na siya. Ngon man ka de ilyak na yung. Ngon man ka ilyak into well. Kung born again into well. Na taga fletche ka. Open na kaya kaslala. Komte elte intual magana elte ting-tingin kong. Meshingan elte shishisla filling up the Holy Spirit. Naro mo mata sila man shukeni perspective lang God the kanaro. El transforming kom to the image of Jesus Christ. Pange o yeshimanan shikyakin na kaya mo singa. Being transformed to the image likeness of Jesus Christ. Pange o yeshimata ka na kaya sanctification. Militi si mata ka kaya siyak na siya. Matal siya. Ito ka pa na kaya doctrines of militi na kaya perseverance siya. Kadintu na ka kaya makatash ka. E akulu kaya ka foundation siya ba Jesus Christ. Genesis nga Revelation. Pakat tu kaya. Te fashion lan mat. Fashion lan mat nga na wangan nila. Ispel mangan. Uniform fashion ni kumya kesyan riya. Fall tayo riyan masingan. Shaftla. Matayin na kayo walas ko siya eh. May kumdal siya samram kun uniform. Ispel na ba? Wan siya pa. Katsamram kun force. Scripture. Scripture pa nan samram kun niya ko. Wan ang akalam niya. If inarf may taga na kaya masingan, may ngalim takin na pa mapay silang kat niya. If inarf may taga aksak ya, you will be singled out in protecting may tas ko siya. Proteki may tas ko siya na kaya mapayising. Inang aloing da na may nga aksak na pay. Wangan na pay. Aksak na pay. May tataka na may na-order mo kayo naman. May maulish barik. Fal perin aksak yan. Na ifin kom na siya, papa siya, kumusi tala aksak yan. Kumus talik na tumungan na kaya mangan tulok niya masingan. So, our local church, pangawi, dahil nang San Antonio, if you come to San Antonio, to ka West Side Chapel. May paroy, may tolla pella, mola na kamalan ka. Te may som ni flok, may
Offer up your bodies as a living sacrifice. Pangamit nga. Local church, so kak siya. May kumispel nung nagama wangin siya pengan. May nga ekin madan tik. Itala me posok-sok siya nga. Mercy seat siya nga. May liya panga maksak kanyak mga. May nga pili siya. Full way na mga ngayon. Naro, papasin na siya. Tang na singkat. Tong na singkat. Proy na singkat kain siya was. Inikat la mga na siya was ko sin karangan. Kamal cheskal vanga sikma. Liban kum matrupo siya in siya uluman. Mana pa isipang. Ang time kaya ka na on my side. Katintagay nila. Putaki tik sinatas. Iti. Proy kaya matlas ko siya. Proy suk mo lala siya ba tram-tram ganyan. Depende ta kam touch tram-tram kan menu. Uniform. Is la pelwell. Nawan nga kalam nga. Evin kumdag ko. Sige kung siya na oro ye insang kalasyak matlas ko siya ngayon. In fact, makikiyap siya. You will be singled out. Kung siya nga misi dagayin, fact mapayalan ka tingin. Walang masyaya. Pero, you take the rank, you better know the message. You better preach according to scripture. Finkum te, unrank yourself again. When kumayak fosyak ng pay, matlasya again, likin ng mit. Unrank yourself, again. Depending ta aksak-sakye, ulma, katil rela, katin sheko, wanay sheko nga. Kadayan flot na kemaulan ka. Proy, shuk mo nila. Katilo kaksakin kat kimana kayo wa, kilo kay Arslan, mat na kayo na kipelching eh. God bless you and your family. Yan na, Selah, Treskal, final chat na Ars, final one na refresh na kaya programming kalya. Kal Treskal langan, Lumalap taon lipan, ampan. Mliale, mana serious siya kataga fakit kenge. Anak ko slip silaan. Kadale plus ke kasi nga ke lutima kat ace ke salmon ngol siya na fingom di ashmet me akshak kirik masya nga kom fakit na sila der. Men mola siya bang mola shmeta bang mana serious siya bang kat akwot na ke takalan lema. Bang masya ka din na nashkaya. Inma kattega sin siakla gadawi kadawi. Every siya was single dolo akalimidari la pelch katalal fungia kat safe silia ki katari. Takala kang hangain aglin ko boss. Ataka digia pasan nganaglin pe fo asima kom digia nga tamtal lisiana. El fal pe nakimasi ma namalipan elaksa fi bagay. Hypocrisy siya. To live in light requires constant contact with God. Na inwangan tolerance na dishonesty, hypocrisy, kamaglu ka. Kalo ke for si ma'am siya ngayon, kaligiya ke me, King James Version ba nga usma ke liyan. Aglo pa ke faksilom nga, tandali siya na, uskan ready, tandal root, kanaglain kong peke tagaluman, klamalap, aksigin kat peke Ashpeluman, tandal Shua M. Nelson, tito ko nga pa, tandal Pet O.C. Thompson, klamalap ke Ashpeluman, siya pa si mga tsamana pa, anduto mo di tolo, singalon gosh, kat findik siya loyang na kita na, pange makatiski, katapel, Jovel, mongyang nagkaslala. Nara mamul si bange. Anaklin pe, first si mam singa dandalisya na, klamala peke, siyak panatakan siyam ke mercy lan kata, aksigin kat ke,
pa sikyak pensil David nge. Nagsinsiyak siya ba ka nga tamaliban? Nakmanas, pinakain kaya siya. Sinsiyak sa kula ka inge. Ifo ka kuflan ridel ganyak ana si instrumental ilamaluwa. Arin mas masa nakmanas pina ko kaya siya. Taliban? Kaya gulo man lap tam western alle won na pa exchange sa kungan. When aske Sham so kala mi mo 10 strings. Lamoyak 10 strings nga nagkakufun boom. So kufun boom in patat yang nagpiano siya ka kita siya. As long as you align yourself with God, lain siya work ya. Wangan na pa ya makuluk ke instrument. Tamal tres kal fagya fakloman. Bana kelime ke Sham siya lamngaw ngan. Pangan. Fastolo na kelime kosh. Kaslan ka ta bang katikain siyan pay. Aqua ma sang Selah instrument ngan aqua klan mic. Siya banawang kita utin belsingan ngalikin. Having kum diye na ars na pa instrument reke Old Testament. Ars ka Bible. Bafak nga kumusun ke Sham siya klam ngaul. Aske kula malap ta lipan. Logik sin siya Kulo western, kulo man lap. logik sin siya singan. Ngan ke nabali siya na kumsi fasingan pa. Da kange papel akataya kiki malutut misingiya. Siya dam lipan. Therefore line nga nakalin kung peki asloman kula malap ki kawiga tiyang peoy ka lang las na ngayon. The Marstilla from Kona kula peki aslom dagay Kona me inwiga tiyang egi me fak makom dikiya ngay pe. Tandal Kenye Charlie from Columbus, Georgia. Kula malap. Namasing pe mayroom tamil Western Ari kula malap pe. Ne Marstilla Lagamis, Tamdal Lysiana Albert, Tamdal Shrekline from SeaTac, Washington, Blamalap Kash Peloma, Tamdal Tadbe Wilpacker. Nga pangay, nga finrakante, man kan na si Usma, tagagastange, inwigat siya. Nga nakikata kalimyap, akwat la siya. Kati taga in me, nta, siguk peng ka in click like ka mema mol na seokle na sila spang bel sina fastigi ka tanakat why makakanchid bara na magulo ke Sham sa kumatakang anake ngawala tam lipan ni kes lang ke Sham kun na ke matakasaman na ke no mas Efin pasikyak na siyum na kumule with exhausting kumepray for kya aten pray lum ki kaino yesi ngaya ki mangay na taka na yurum na kulo ki akatay yesi daltam liban may lakalimi pela katena ara kaino yesi ma inale na singelikin tangale fanen laki ilya makat palakin ngi pa tagagisam sko Davidil academy na siya ngi nara lale som beneki inorala pe ulela malale fine kat papel kyashel nagatliak pela kalvin te kyashel na eme Kerta ka samsam gunyak pe na ki rock ngi tam lipa nila katay ko slip sila pela rock siya nga elwi pe na dalik din kat ngi 4-4 kilos pa kafak pwede na yan may siya na yot siya ma shing ima kova ta ka kya banget el pe na ba shuwen e siya shuwen pa kanyang siya na nakisangam ki nagi rock ngi inda ka na siya David la ro yana pa ki pe sing da li pa ni da ka pa ka tai na mo me akta la lan ta ka ta na ingena il alena astro
Iki na penash fototo yang lan na sinkat kakat pa ben fototo na silpa ilakkalemi ke fastolu na kelemi ko shangen. Anaking akkalemi el Lipa na shumon penaki Belsimal egin mit shepherd shash kinan ka masing eh. Akpusayak lela sumdain ni mea. Nakanman pa shikana glory lan gadan yorolera. Leon nga ka pair ka me el sang na pal sein walal. Nwalin kusho na yok salalel ka kainu nilyangan. Main nga nan gatwelal. Apamena sikyak na ki oilelian fort chinadal nga. Simal siya kan bataga ki pwestimi ko siya at days upon days to the life of the king. Na line sa kulay ni panataga ni ki na David ni bataga lame. Akadaya ki gemeto sapta si pwesting galon mi ko siya. May years endure throughout every generation. Na naki ulela lalan melis kiyan safety security. Pangan mal iskian. Leuta ka eligi pasture en mal liang sheep ngan wea. Naral ta ka tala na ilakol la dari naki met call chief in Israel. Na masilita kaya pa kim talal inimean anaking akalemi ki leon ka per mangen. Skinan ka naki masing eh. Elita na pa ila katel whale na enilashwe. Dahil tipin nila kewa matukalok matakain akulukela. Dahil wibe na kaya ko na elitala kaditala David el child of covenant. Ay pa nakimaululang na siya Ephraim. Na siya masikyak na siya pa, ele alapeng-peng. Na nga siya piyang ala, confin ay nail, in pala no mas siya faint with exhausted. Pagkakaten pray luman. Nataka nag-ima siya makatigay ka screenan ngayon. Mekat akut na kaya. David el ingin na ingin ilala na kikat papelen fototo na yorol. Napa nga kuminito ala papen nga na si kumit Christina. Mga kumengin siya na ki David ingin siya pa. Kat papelen me bless kati. Nakatfilsom na ki Efesis sapta si fastolo na ki on koran. Katengan kinla oye matakal kel David a kelain lala. Ora kat papel plesia wiko keshpen when kulo si fana na nge Jesus Christ. So through Jesus Christ, God has blessed us with every spiritual blessings. Ma inkasao as to offer. Na panangara mitligi creation ilna orela ate si ma etaka na si kong makate fortress slash kanin mange etaka through Christ na may Christ il matal el perfect nara kedevidel astral presence lala mapelak kumin aspeke o yesingen. Para stensak me garanta kata bak mo kishipin lang siya. Kat natla na ron Jesus Christ. El pasule lang Napanangara so that kindness he had given us in his dear son would be praised and given glory. Nga kumin alena ana Davidin kain me astro
security protection lan gata. When kadita peke academia ke si Samuel longol dolu longol megos ke longol onkosh. Gasing a rock petaka ke belchi mal jikilen kanganol sola. El shuk shie stronghold ke si Samuel longol lu fa akoshan. Nara kat finli parallelism si matako kenge el academia atel to pokla proisilal David ne ma stanza siene ke akosta ka academia na paana ngara elakayella el shulpena encourage his faith lenitola is a child of covenant, heir of all that God had promised. Masingay kum kain liye dinagi as a covenant child makena aspe ulela ke promised land ngandi ke Deuteronomy lu singalia Deuteronomy tolu singalalkos in kandi na ke mama the kake as a child of covenant nara David elalena akilin elita ke karanganyak makadil sang ke contextually el ekin shepherd che na payan ngara prailala the kake fasimigos ngayon ko sana nakita mo liban lakatayan na elora la faus lalan na ke tibuken mamataga na sila mayen el palakin na pael mo he was being alienated ananalena el desperate na boy na pa el shukke kashalan kat prana silnga na fineta ka na sikum ka kuminan ka evin pa nga kung pa David nakat proe na tapukyak le nakat fakuloke na fin pa kat pangon ma eten na tapokla proe lasha nakadete sangkulo kada wotyak in proe lasha kalena usye ke siepe na top in a different form mga kum tena alakalim ke nara either way David elwela ulela lala na kaksak lala etena tui kaksak sila nge na paana ngara maluto chinge taka inakalimila David el experience story karangan yaklan ga tamit na pakipel chinge elene na napay kasha fakshavi tangale na fanenle na enchi fanay kan sumkunay kuya pa akum galim kenge ilta ka orela request lala pa akademia ke maluto tange aklo ke maluto chinge ke taka na siyashin kain akay gat ke molin pray lasha o pena ke molin na lalfung ilakom kulang wala pela nga foko ng rol tam lilipat ay kulong malap ke akyokyen malutiyo shiba na kulong malap ke aslan met nagawana ke belching andaga na shafila o siya ko singal letago pang assurance ma David de lashke lam tayo lom sin bapa ito kumapatpat assurance nga utaga na si kumpe yataw sinlo sumla nakatagal liya na ke iya si ma katanta sanong utak si pa katanta sanong ito na waiting fish si pa da samsam kinyo dali Abraham Isaac amit cleanse up sila Abraham nga el sapala to a distant land Aaron elus masangan som securiam tangyel Isaac sang masangan me likia covenant siya siya wala lang yan alfolok we matan siya Isaac nga elfolok nga taliye
da shi ke patatin sonul da le shal chenga e premil sa pa la mit clan sap chilang in shu pride chilan wen chinata nga e vingat tie wedding practice marike biblical times first century na ke bella Jesus kanda papa na waginga papa shi man krum singa ne somnerun papa shi man me pride singa dai contractually olela itak yang dowry shi itak yang me down payment shi wanan sang silie me tikung tan singa pride singa na arpe wala yang simle covenant simles itak yang na sin tan singa lenta if in an Australia lenta ka ta riti tana banga ko mas kem singa na ke fosa ko singa uliat la god wala lauret levin shakshina akalamia ke John 3:16 kadin kalam gella chisel daga liget down payment singa usia covenant sina sikom tana Genesis na Revelation bangan mas mga ta riti sano lenta go in manak na ke me wedding practice ke biblical times na ke sign ki contract singan itak yang dowry payment singan mukul singan som lesom me add another room to his father's house now betrothal period singan bangan fashilik singan when it lasted for 12 months na vingat taga lieta na hakwa ki pa kafai course ke sap liftigas ng oldoli kumne sang na lapang week it nyon matek na sil tenela kad arsin maston week on ngolya week it nyon kad arsin maston kafai akos machikya ke springtime we kafatoli masak na sanayak na misenya feast of trumpet day of atonement we feast of tabernacle uku krapa si bat sano lenin nanan kasi na aktatakluwa yan predestinate doctrines of predestination heaven or hell kat hindi na ke shal singa li na ke fakshe ke sham so kung fosakos entalin lom sin papa nitok mo pat oye si fan na ako may patatyang na ke masingan bakatin for loud na kulal fung shusta ke ngamnan god mesingan down payment chef in shakshinan Jesus Christ yalta ka likiya down payment che in me kadin for lao liak ta na siya eluse sa pa man usya nga kato Holy Spirit si malikiya so ka som nang kasaw fat na sin sap ngan mata na Jerusalem mata na Jerusalem nang ausut may sangsing pa weapon na may cleanse up sila le prema so to a distant land inusya matayin singan God pa pride of Christ elikia down payment siya mo lala si fan in sili gadi kat silia ki ngena kat tal riti me covenant siya Genesis na Revelation pakat nta riti ngena inakas makinya gad la lesom elakalam ke son sapta singa lago fosina ke singa dodo lesom ako infagil sin baba le flok singan pa proud dilar flok singan pa shetan el gesh na gigada na covenant singan Genesis na Revelation pa utakan mo islangan itak taligigat section aklo singan kadin samon na samon I'm hearing what you're not saying kadin samon na samon masinga yok sipe yok na pa sipe ngin mengkan ta sano koludia ki masinga yok sipe kadin som na ke leng mata singa when pangan covenant mo ta ka ngan God 1902 te pen gat takam tarik mangol mammo pen gat taka mo un chiba dash nga actually what chiba nan rik nga kat nta sano flok lan lem na kastan kat makay na pa usi masin nga party sign itakla pangar malal chetan araw taka pen ay national shish na musing 1902 pangar pakutan yoklan God kadin me secure when a David el fact kung assurance Lord's presence is constant in our lives elash mo lash pel na kayo el olera he never leave us nor forsake us
Alors, el mame, el dwell in the Father's house. Papina kat mishing kat siliaki. Kat ntana sa ano flock lal. Kat nta sa ano katara great commission ching. Metalong lalgos, fosing lalgos na galong. Go therefore make. Go therefore make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you. And below I am with you to the very end of age. Ilawigan na nito. Kat secure dar. At silos na kayo. Sila lalfo niya. Akla malap ti Arslan mat nagawa tayo na nage malutut wowo. Wana akademia ke daily devotion cashin kol nada siya nga. Bro, wana chisya luti. Praying as Jesus taught. Medo on course, first me course, next me course. Inoy lang silang gat, dahil siya pa na, kat taga wiko was. Kat kilo malap, el siya nga flow ng pela, tamli lang taga rela, praying fashionly clash. God bless you and your family. Terus kal, uskom me, kilo malap. Well, Klomalap taon lipan ke, luti wowo ye ka, wait sa flash yung ma, tagangay pa, amlalalik person, amen, Klomalap ke, pe interaction nan, met na kayo siya yan, anafakla taon lipan na, katekali at kayo nila siya ke, pe singe, amakusip sila malututo. Makam lip sila, gom kapsa na ke, may nanakapin mananak ke wik singe ya. Pray humbly and boldly with confidence. Katagan ni Bray. Kat si Fidwa nakaksagin gom, kat papatamasin kasaw. Kaya malutut makat tagape, sisin sike kasingi. Kat wedok lagi pelsi ngayon, fakula malap na siyungge, lusian maula siya, nakisarap si masomla. Kat ito ala litual de guarantee. Panang kat kirela, kasin kulo alas kaksaklas, ay pengastas na siyumit tiki kat fasalik. Kometa pusien met, las na kayo ama, matayin manas lagi pelsingi, kipeli nasyurla, pulan pelin yuksha lalosa, kat kaksagin komlagom, likiyepe kasinak kalumki, pabamtal, siyagat ritkin, si testoni kaya ko fasingal doon gisingal ko sinali na kayakat. Kulaw malap na siyumkat papa. O iya ngay taga na sirs. Inkain akayakat kikat molin mait. Kadin kasas na room. Los na kayo ama. Syaknam dahin na kanlala, alalala. Kat papa nakmanas. Kesam danin cielos. Esta nanak falet. Kananak suway ko, yavke mailos ashke. In kalim cielos la. A life without your son Jesus is a life wasted. Kelom na sirs na kayo bagat na kayawain ace mode. Pananggat pray ki dalip na dum na kayo. Kadin de patle. Nakpanas ka siya pe, mitlash, our physical mobility issue la, the physical ailment la, lamas fogelo shrim lake. Kat pray na siyum kat papa, siya ki comfort lom, islang alagalos, if inalang silom, ak fon yelos la, kayelos la. Kesa na sielos in kain syuk kumpenganalin. In pray, siya kikashalom. Mayen, kumurekat le, kumita ka, ip na kayo ke manos. Kumita la mekat, deficient ke. Panakat siya ke, physical life lash, ay peke molin ngon lash. Nakmanaskat papa, akfon yakat. Talik na atas na kayo ang metlash ma, kabur pe, lomkel pos.
kat pray kelos kat lut peke oyel al pol kelmta ke house arrest lal dena wotya kin sium duti in fake ke kaslom pray na sium ila kalemie pe la pel na ko wel pray il na nakesh ana kadin wela na sin si el confidence ta pel jil fakte ki fella singe ile tatari la sum na ye kat pa lela in bange narrative flash bange cool lash end game lash kat na kewa inget la lie la kom tule enjumin kashaw actually po ako lan welcome kat na kewa lelan painge makadako na sinsiyaw lash talik naras na kewa mayen komen trusted karangan ya kelos kalalo sa Eurosh. Kaya siya may kolom na kewa ke level of leadership na kewa am daw gawin na siya papasi. In kain tafala talik nata ke kaslo. Raise up a child in the way of the Lord that hath no sorrow. Ilosin kain no kakla o kalos na ke kaslo. Ki kapkapay klalos in karangan alos. Katli fo siya klan felam singi. Panangat tangon met kol na kewa ipel singi. Inkan kaya siya ipfa kama mista pa ikan sikyak. Katakilin masikyak finin Minnesota ka finikik ta state siya yung nakmana si Kesla pa mo ninsien met marek magan patch ka uniform ka weapon ngay nitala. O may tekyang maingi mansang karangan mo ito at siyak mo siya. Tutikat na kayo met call kadinesta na nakininam ni kikat. E kadina na shepherd si kal David. Ingan niyang sipo. Nanak mo na skat papa. Met call na kayo dilo konek. Lelenas liyetin. Pain nanak. Intia wiwi met. Intia iyan si. Oye may kusayla lalmet met. Ka oye si wasilosis nga nashke. Ala na yok may praylash. Ke revelation mamsang na siltam lipan peke mas salum ke 7 Thessalonical megor fastong uldolu. Ke section siya klo may teklenge. Kat pray ke met kol, met tripolash finen ko shay. Inkain araib kunelo sinakswa sila mga simaw siya mayata na sish. Ke yelong uldolu. Panangara met kol na kayo matulog ya korek magun. Product singi. Katliya na ke fugunorek malala tenaw. Katliya pala na ke ansisha. Fok la. Wangan le. Kanunen. Amita fosya. Tutigat ki mapay si waslom. Kaya siya met mas. Inkan dutut kun. Kafanya kal Daniel ki. Daniel sapta si fas singal luo. Inkan karangan temple singi. Kadin defile ya temple singi. Kime mungo. Ka finne kime nim. Ka oya sawe. May akalam yemanos. Kat mishesyum kat papa. Kuminikestam tanin siyan metlasha na kewa. Katinin na ikom kipel singi. Finpay kat met kol. Lela. Elosin kan luti kaslom. Fal na kimam sumasta kaya. Kat misyo inge. Mayen kasaw fella ema wangan le. E kaslom yan nituk mapatpat. Kat kulo. Nakat finne fotodo lagi mesi luo. Talang silom na siya sa tiyan na tuwi. E kaslom arlanak kaya kat. Kimaktolo fastong ulal ko singilong iya. La wangan siyem maguluk makumtyakan tiyan na naknaske siyan kias kokingan matal. Kat na kayo wainge in lalalfungi lemdalak lalalfungi. Tapos Jesus Christ ilwen kulo si fan na natum.
el taga misha tugunlen tolu, el first fruit she molyak, el soep, ars leboleyut, euro. Ke shipen wennatum, wanang fashili klasha, katlalalvingimo, kalang, takoten lom, ashisin silan nganudal, ewikat, karingan kat. Amen. Lo malap, masih on suko ngayon sang anoon ka din sa porsak may close nge, tapange, pagkasapla laskilin msingya, sakin pa'y on suko nga ako ngayon kain kasla, pinkofla, ngaya siya sige.
in paradise, in circle long in lolly.